Samoa wa ule nei o ka asutialo a wale suia ngila o le kio ai eva mai ile se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa me bela Radio Samoa tasilima iva totu a mo Pamaro atu le amatanga le nei wā yaso e se whapoponga o telefone le Radio Samoa. Wa sau nore whailau tusi o mata upu whaloto I whale le United Kingdom o Shabana Mahmood o tangata malanga atu whaasolutu la whono I le atunuu wā whai nai le atunuu ma whewaiwai ai. Wa ia whaia ia whaamtaranga o sau ni e whaironi tu unga wa whaia ma fuafuanga te tele e whaatatau le asylum policy a le atunuu le au where tu o tele o tangata sulu whai atu I le UK. Tā wera BBC o nisi mea fōle a whairua e au whiaira mana o mia na nofo le tangata mo le lua sapuru tausanga I le United Kingdom whato a mawhai ona tu iei le avanoa e au mautu mawai I le atunu. O reisi tūranga e peona ripotia o I lātou o tangata suru whai e mawhai ona whaatonu ina e toe fo I o lātou atunu pe a o ina toe so longa le rei mea uma. I se whaatara noanga le BBC ma le whailau tusi o reisi vanga whai le Conservatives na tā uai e le lātou whailau tusi ana o lātou le tū mālo lātou te toe tīpoti uma le au nofo solu tū la whono I le atinu I to tonu o se vai aso. O loo whina wane le vanga le Liberal Democrat e te tau ana iei lea ia te tau o tangata suru whai asylum seekers e whai ngāru e ngai. O whaeroa fo I le rawari pote le a fola le UK lo lātou tau fia o le tuuina o visa I tangata mai Angola, Namibia ma le Democratic Republic of Congo pe a whai ele eise ngā yo inga o lātou tunu e whaere rei ai le ngāru rue whaatasi le toe whaafo iane o lātou tangata. Mai Ecuador, o le taitai o se tasi o kengi tele I Ecuador e au fia I mata uptau whala au whasaina, ua pue ina nei pe ona whamaunia mai le presidente o le tunu o Daniel Noboa. O le li e swafa ia Woma Pipo Javaria, sa taitai le kengi le Los Lobos, aina tau fia le ayo Malaga pe ona ripotia leo mai Spain. Ai mai le presidente o Ecuador, le li nei o Javaria, na lafi solo I Europa ma whaasa se tangata whamai wamaliu, a lo ia whaatontonua uma ngā yoinga le kengi, e le ngata I tonu lamo Ecuador, a o ngā yoinga whaasontu la whono I maina ma le whasi o tia o tangata. O le lua awhirua tasi na whaeroa nei rona ainga o Maliu Javaria I le Koviti, pe tai e le moni ia whaamteranga. O le kengi lea le Los Lobos, pe a ma le valu afe o na sui awai, ma o se tasi o kengi tele whaasontu la whono I to tonu Ecuador. Whai mai le lato minista o John Rainberg o le pueino Javaria o se aso tā ua le tala whaasolopito o le raralangi. Ua whamatala le sui minista o le vai whafo Iran o Said Khatibzadeh o le polokalame niukilia lo nātanu o lo tūmau pēa ma maopopo. E ui ua matua I whaaleanga ina no fuanga sa maluti ai mai oso whainga Amerika ma Israelu sa whaia I le temi ua sola. Pai loa le minista o le au lātou pui malu I le polokalame le nei e ui le tūranga whaaleanga ina wa iei no fuanga mauna si o manga. Tā ua le minista o Iran e leo se atunuu e pomu e tangata ma mapau o le a whaaleanga ina mea uma. Pai loa fo e le minista o Iran wa wawala lata lava le la mafutanga masaina ai maise ai foi o Lucia. Ua whaamautu atu e New Zealand ia niwe o le mata upolo o fe ese iai ma le atukuki o le ale avea lea mahala e whaaleanga I fua le la ua mafutanga. O niwe pe ona sila fia le totele o se vaenga o New Zealand ma sa sainia se marienga o la taitai le vai astalwai au kilani ina ua whailoa iei le palemia o niwe o Dalton Tangelangi ma le palemia o New Zealand Christopher Luxon va tasi ma le minista o le vai Papua New Zealand Winston Peters ma le kovana sili o Dame Cindy Kiro. O le marienga ua fola ia ia te tawa niwe le sitiseni e meise mata upe patino I o lato lau ele ma o ngā sami whaasawina. No au fia fo ina marianga le whaawau peona saunia New Zealand o fesosoani tau tupe tala whenga I moni we
e mai se nisi a wanoa e fesoson iai i ona tangata. Tala muri mai Vanuatu, wa ta ua le ripote le reida New Zealand, le fuafuanga a Vanuatu, e tuturi ese faufautua mai fafuatu le lato tunu, faufautua lo i ofisa o le malo, i a tau fia ia a fianga mai fafo. Pai mai le ripote le ao fia i tangata whai ngā ruenga mai New Zealand ma Australia, o lo o ngā rurua i Vanuatu. E le ngata i lea, whai mai le reida New Zealand, e ono a fia tuai ma le saininga o le marienga le Nakamel Agreement, wa lewa na whata ua ina le vao Vanuatu ma Australia. O le vai aso te luaina pasi ai e Vanuatu se suinga i le tūranga tau le puipuinga i lona atunu, ma whaelo ai e le pāle mio Jonathan Nabat, o le ao fia i fo i masaina i suinga nei, pe ona whata ua ina ma ua whaatonu i nai le ave ese uma mai, o le au faufautua ia mai i ofisa o le malo. Ta ua le ripoti se whaamtalanga mai le ofisa o le vai whafo Australia whapea, o le o whaatala noa i le terminator nei ma ta upu ma paanga i le whainga malo a Vanuatu. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei fo iaso manuia tele ngā ruenga amata le nei vai aso. Solela, susulu mai, maumana tuai. La Samoa, le nugu te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, maumana tuai. La Samoa, le nugu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matangi, se mamoi atu ai. No ua lo fai la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, se mamoi atu ai.
i la Samoa Matalasi. O te whiwhia lava ma le anganga, whiwhia ma le whaawhetai. Ia, e toi whaawheloa i mau whaalofa ma whaatalofa i ate. Oi, Samoa lea tunu pele i le nei fo i aua uli o lea songa fua. O lea so sfulma le fitu o le masino November. Lua afe lua sfulma le lima. Ua se fulu minute ua te aile i tu lai wha i le fiafi le nei o lea songa fua ia i mātou. I New Zealand, i Aukilani, i le nofoanga au tū o le Radio Samoa, i manu kaunei. Whatalofa mo whalofa i a te oi, whawhiloa i fo i le amatanga o le neiva yaso, e oma ua tāwalunga atuai tiute ma Faiva, sa ngā pātia ai le tautua, a le sunga ia teito taloto taleni. Ia, e pei fo i ono tau mafuta ai maia, i nā i tu la ua te atu. Ia, whapena fōi o nā lausu le atunu u na uanganga le tae au i le osoani o le la. Ia, au tau wheloa i le malu o le tae au ma le sunga le ni awa o ia tawai meni malona au waa. Se ia o mai fōi le sunga ia tia tia. Ia, whapena fōi i le fionga ia taito taloto taleni. Malo whai le Faiva, malo fōi le ono sai wasui e le sema. Pe a o i nā le lava tangata le whai ngā ruenga, pe tok ngā fōi. Ia, po nisi fōi o tiute ma Faiva, ia, ma tūlanga o lo whianga iai fōi ma nisi o le whai ngā ruenga. Ia, o le nganga o le whaaftai. Ia, o le whao ngā ina, o tātou whātou wha e momori ai, le tautua, i upu, o le atunu i le tātou lava ngana. A malole soifu manuia, malole folau, a lo fo i le tauata i o tau Faiva masani totofi ai i le aso ma le aso o Faiva o le ngātu i whale o Faiva fo i o le vāte tea ia mai se fo i o Faiva o le tua vao ma le tua sivi i le lalanga ina o whaatu anga o atinae o la fumanu o vao matua ia maisi lava tu ai ngā Faiva fo i whaaloto i whale o i la tau ino nofu e wa aile kingifu ia ma ia foi nai o tātou mātua. Ia, nai tamam tina mātutua o le atunu. Whatalo whai le tāwhatonu o le tātou vāna nofo Samoa. Ia ona tūlanga whalupe o pa ia mamalu wha le malo, pa ia foi mamalu wha le atunu a ia manuia. Ia mamawalunga, se vi inga o le atua, e sii e ana au na po ia, le a inga sa le vi ma le au whainga ruenga tutofi a le atua. Whatalofa whapitoa lava nai tamam tina mātutua, le lo le atunu, o e lo whafunga mai, e re ngato i New Zealand e, ia whapena fōi, i atunu mamau, ai mai se le tātou atunu pele o Samoa i le atu Pasifika, New Zealand e, Australia, Hawaii, Amerika, le atu Asia, ia ma le atu Europa, po whea o lo o mafuta mai ai, o lo ngā lue atu i le tātou insidia, sa ili ia le tūlanga o le press conference po le whailo inga mua, talu mo le taunu i whanua, ia le lato i le ea, le lato i le taima, le lato i le ala, ma le vasa, o le fionga le li pāre mia, o le tātou o tunu utalu mai le valu, vai aso sa, ma futa mai ai i New Zealand ei, ia ma whaalepa ai foilo na sa a o iai, i lana sa ili ngā singase ma sa ili ngā matagi, ia, e maua lo le tātou press conference nena, tātou li liulo iai. Ai, whatalofa fo i ma whaafeloa i lunga le tātou api o fōlinga. Leo penga ta whailangi Facebook page, ia whapea fo i le tātou YouTube channel, o lo mafuta mai ei le tō tele o paanga tō tino, a le siu fonga o Samoa e maise. Le ato sa vea, leo lua i ali i pesta ta ma langi se Yuli L. Harrington tu manvau le vea, pe o na masan ya ile nganga i fo Faiva ba le asunga fua se yo o les farele ya na palu fo le tato swalo file asto na ibna se ba va today ya masto na umba ya wale tato tado ava et mawai le sao o le va ya tu ya le wa nga ibo mua mai ele fionga ya fortido le nga upu to muli alo le soifu mo duia fa mai o leo te mata tu mata tu le fanga talo fai ma lo malang beduia ila o fionga fuatino lea ngā upu tomuli, whapena fo i lauso ia tausili tua i malo, alo le soifu manuia, aftai le mafuta mai, o toa ele
o ta ele to le pai ali a loli le soifua manuia ia le ala ukoeva fa mai ia le ngaupu soifua manuia multalo le ia taua ia o le mata matatu I matautu le fanga ia feololo le tau timu mai ia ai fa mai ve vela ia ma lolo le malanga manuia I la fionga fotino o luma pauli talo flava ma lole soifua manuia ia fa pe foi o si vale pasesa watching you from where pe ia o semea o Amerika ia talofa lo so ili lava le tato insinia o le taimia e maua mai le tato wata e pe o nei ai ia le whaataloanga le fionga le lipa le mia ia ma le tato vasenga o tu stala ma lau whaasalau I Samoa ia o le mea le na o le aho o iai ia se tato talia lupe mau numa wha longo peo I le toe tali watu o le tato wali I taitai Samoa ma wheloa ai ma ainga e kalesia nu ma fio anga e maise le tu malo ia ma le tapo inga fo I le pale mene o Samoa le kapeneta ma le whainga malo aia le tapo inga I le fionga le malu le malo ma le masiofo sui le fono sui tofia ia e maise fo I le fionga le fong ftelai ma le sui fong ftelai ia le fionga fo I sui pare bia e to lua to e lupe ma le fionga ia murio mulipola ia le mamalu o le kapeneta ia e maise fo ia le mamalu o le pale mene ma sui se fone oma e tapo inga fo I le tu fatau ngai le fionga I le whaamsidusili ma le mamalu o le whaamsidonga ma walunga ia li mtabaita I whaamsino ma li ofisa e maise o le whaululunga fo o le matanga luenga o le ofisa o whaamsinonga le sunga le papali tele John Taiba le langi a fele ia malona fo I au ofisa ma le au waa ia e maise fo I le fionga I le Palestine o le whaamsinonga whanua msuafa sui Palestine ali I matabaita I whatolu o le whaamsinonga o le ngase o le mauta ngase e si ngase I le atunu ia pe a whai e tūra I maini pe whea I mea sina le atunu whanua masuafa tua oi ele ngafa ma whai ia I e tele maari e wan whale mai leo e anga I uba I e tātou o la tātou o e tale pese o lila ta whai matamata atu I Greg Byrne Melbourne Australia si vale pa sesa lengo ka uma pe va ko malau la ko I le fa leongo o isi sua foi o ilungo le tato matango fia watching you from Long Beach in California la tato tale peselia ua malo le toa mai lo uso pele fa I tete manu mai le state o California Long Beach I California a osa ili le avandoa ia tātou te mafuta tuai le press conference le whaataloanga mua ale fionga le li pale mia filifili o le tātou atunu ina ua whaato ato e te liu leuto ma tau lau I whanua o Samoa ina ua mai le se teimi umi a o au mawai sa ili fofo I lona ngase I au ki lani I New Zealand nei Vito Pau talo falava balol sa I fomanuia ia whaftai de mafuta mai I malo foi I ngā luenga le lei o lo o whatino e le atunu upo o whea le tulangi whea foi a o le ale aso ma le taimi whatalo whai ate oe ma whamalo I ate oe I ngā luenga le lei o lo o whatino Tafa wai ta felemu
mata ne mamata alia ile tule ua toa Samoa te ufatu awane I toe tolofia le whaatua tua le atua Samoa ua tasi wai ua le tau sinionga wai loa fui amro I le afi manui a whaai fo maila le atua e se I tau tai mai ile sao Samoa le a sa fau tele ua tua tu nei ile tai It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi,
A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 555, o valu selau, lua lua lua, 555. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana lowi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata, a whaia te lalai mangili sa sae pa. O te whatalofa atu I le mai mo mai a Samoa I nei fo I tūlao le aso. Whatulo atu le nganga whaaloalo I pa ia maulunga I maluaisi o tātou atunu I ona tūlanga whaalupe. Pa ia lava lea wainga ma lātou tama mo lātou wainga. I usonga tu mo mapule. I tu au ma lātou wainga I le tai ma le vaa o fronti. Pa ia whaatao to oto ia Samoa. A wale ma malu whale nganu I tapa au mainga, tainane whale upodu o tofinga. Ia foi le tua le nei aso wa tātou whesira whai le tai au malama, ma le tai au mātango fie. A wale tapo inga maule au whai ngā luenga tofi le tua, I so se whata whai taulanga te taio e kālesia kirisiana uma. So se whata whai taulanga I Samoa atoa. Ia o le itu vai o le tāla le lei, po le inga sa le vi o le e sa auto te talo, Whāno no manu a wāle tāpo inga mau mo le manuia si o tātu patano. Whātalo whātu I le nganga whāno alo. Whātalo whātu fōi le paia ma le mamaru maurunga whāle mālo. Mai lava I maunga te tele se I paia maunga iti I lau whionga I le au mamaru le mālo ma lau masiofo. Paia o sui o le whono o sui o Sofia, e mai se whalitua. E whio lau whionga le whonga whetalai ma le pāle mene o Samoa. Ia tainane fo ia fionga I sui pārmia minister ka peneta ia tainane le fono fatonu. E fio fo io ia le famsinonga wale fionga le famsin sili presidente famsinonga li meta mai tai le famsinonga Samoa. Ata lo fat fo le pa ia maulunga fa lulunga uma mtanga luenga le malom fa la poptonga. Ia o itutino ta fatolu fenga malo fata wangai. Whātalo whātu le ngang whāloalo. Samoa, malau tāpua ina mai le nei aso I a vi ia le tua. O lea ua toe maua le nei lao lau tā ua tātou te whiofo I ai fōi ma tātou whewha ai. I lau toe taunu mai whanua le mawai ai o nai vai aso. I o whātawhetawhea inu ese. Ia talu sa ili ngā tonga whiti. E momoli atu le nganga whawhtai tele, ono la autou tatalo, ma la autou tapua inga. E oino auto e sea I atunu mamao, e sa langona pea le o atu le mawhanwhana. E ala il tatalo ma le tapua I atu, ia o whea ngai ma mawhtia ngoltino. I oio lea, ia tala masine ia le so, o la sa autou si sira mai, lo auto e sauwa I atu. I leno fōa le atunu, paulava leo la upu whawhtai tele le tapua. Whawhtail te talo o toi whawhausia le malosi. O toi whoi mai ei whanua. Ia e tau awe le ngā luenga na whiriwhiria ia o mori tātou malo. Le whaititia whoi le whawhtai atu le tāpua inga mau. A inga, paolo mangafa, wo mai masani. Ia me se whoi le paia o le mamalu maulunga o Samoa o lo lala mapapa au ia tunu mamao. Whawhtai tele le tāpua mai. Talo mai ia o leo o toe taunu mai whanua. Mori foi le nganga whawhtai tele I le
Malo New Zealand ia malelato foi tulanga sa ia le tausinga o lo tangata I whalemai e mai se foi tulanga whawao malo sa ia le tulanga o le sairinga ngase ngase mo di foi le nganga whawatei tele pa ia malo malo sa mo atoa o e nau tova atu ia ma tato militino whatasi ia o whatawhtawhea mo le waru leiva vai aso I New Zealand e leo stemi la titi o stemi omi a sa langona pele ngango le mafanfana e male ngango le fanga etia ia ono le amana ia e me se foi tulango le tatalo ia male tapo inga mawalo malosi ana le sa no mai lava li fo mai u fatanga nosa ia o tele sa fo e pe sa li fo uma le lato mai tau male va ai tulanga fa soi fo maloloina ia wa ia ia le tulanga wa taunu to foi mai fanua fa wa fa un tiuti mangalwenga ia le tapo inga mau malauto mai mo mai Samoa le nei tula le aso vi ia le tua aftai lo na lo famalo na le ua mafai ona tato lau lua fsir fai I fanua I le langi mama ma le soifua lau le o le atoi le ngang fa aftai tele me uma lava nei tai au mal tato fsir fainga pa ia maulunga o le tato visa fa salalau televisi fa salalau uma le tato watunu o te teletonu ia wa ato tangi le tato maftanga nei aso e pe lava o tato upu tomua a ololo mai fainga fifiringa Samoa ina ua auto wala wina o te o mai tato te wheloi o so tanga ba mala lata ale fainga malo maloto pa ia maloto malo so tanga ba mala lata ta ua tele ona iele tele tonunga o aso fa penei tato te nonofo mala mala mai ini mata upu walangalanga mani mata upu fo ia lia I mai ai tulango le mala malama ile ngate fa fonga angal tatu watunu ya me se fo mta upu e fa ilo atu e tatu malo yon tulanga a te tele ma tulanga tala fenga ia ini mata upu lo tulai mai nei time ya sa o mai tau mai lava ia tunu mamao mai tau fo ia auto fengai ma fionga sui parmia ia fa malo le unsa te lo lava e foi nisi teimi le ato tangiele au nanga ma me uma ia o tae o fa bene tae o manino nem tae o to le o to foi mai ia fa volta to malvenga mo le toile ngang fa tele o la to nanga pa ia mal malu maulungo o la televise fa salalau ia ma televise ma la tu stala uma le tato o tunu o te teleton o le tulanga siri le ma le taua o al tato por kalamine ne yaso au whapito au ngafa lava sa tau talanga mai mo mai Samoa I nei tu lao leaso ia vi ia le tua. Wa fo se mea sa tau mo fai ai le na valu vai aso le tatu whainga malo. Ia leo o toi foi mai, ia upasia paketi. Fa solo fo ngā luenga, ma o yo o ngā ua tatu walu lava leo ta wheloa o walta wa veino le tatu watunu. Ia na manatu lea o leo tatu mai teimi umma tau pulei tātou taranoanga whapenei o le tūtāua ea o le malamalama o Samoa ini mea o lo tau whinangalo iai I mesir tātou ngā ruenga. Ai ai lava si mata upu o te mana o e whamanino ai le I whaasolo le tātou ngā ruenga le nei aso. Pa ia malmamalu le tātou autu stala o le tātou vata puia ma le tātou vana nofo. O le mea pito e sili le nā o na tau alunga e lo tangata. A voi tō te fia po le alava le taimi tau te whina ngalo e tau te whilo ai. E whaavanga vanga lava lo taimi tau te whilo ai. Ai me se fo I taimi a o te le o sau whae na fō le tunu. O le taimi la le nei lo tau veino na fō le tunu. O tā ua tele. Tā ua tele le tātou fsota inga bāwala lata nei. Mai le tātou urua I whilo inga na tātou whilo ai le urua yaso. O le tātou wheilo inga whale tu stala fo. I sa o whatatia I lava la fu o le tātou vana nofo ma le vata puia. E tatala lo ua vanoa I so se mataupu. Ma e tau te whaasoa fo I la vanoa I so se mataupu. Pau lava leo la ua ungani atu. Ia tala whenga I matutusa le lei lo whaalolo atu ma lo tau whaalolo mai. Tu ia sa o whaamamafa tele le tātou maftanga. Ma e langona le nganga whaaftai o na o le tōtele o tau e le awhia matangi se whaamtalanga. O lo o tau sisi, o lo o tau sisi pea I tūlanga ia sa o whaatua tua ai le ala fu o le tātou vana nofo.
I will have a time for anyone and everyone. O la upu nana watu. O a mata upu tātou te whaasoa e whain whamanino. Ai sim ta upu te mana e whamanino whamamalama na whai atuai leo la o whai unga la whai. Ai rei a mata ina le tātou por kalamene nei. E a mata tātou por kalame ina o toa urwhale mai nei le tātou uruai por kalame a o tau venga le tunu. Sa o tapu ina le newspaper observer e toi a waisa whaataltel noanga lava. O nei mafuanga. Mafuanga ono le tele o tustu singa. Ma tele o whamatalanga sa iei le teimi ai o tere i sau whaile no whone. O ni ta whamatalanga ma tustu singa le moni ma se. Ma o i sa o tapu ina ai le toe tu ina mai o se la tau sui tato whaataltel noanga whapenei. Ona o te mana tuele ma whai ona o tau e veina pēr le mea lea o le sootanga o le whaaloalo atu. Peta e le o fua se tapu. O le tele o taimi lea na whatulai mem ta upu nei. E ese whamatalanga na watu, ese whamatalanga e tusi. O nisi taimi e le i whai an interview au wha upu lava u whai. Ma le tele o le whamatalanga e tupu ai le whitanai ma le whewesi ai o le tunu. Ini whamatalanga le sao ma le moni. Peitai o la uru ai por kalame i to tonu le no foa leo tsau whai e tuai. Na mai ele tal sanga le fionga le whalulunga i ana fili. Ma nisi whau whalulunga le tanga alwenga. Au te mali e ia tawhal fina ngalo. Ona o leo usau whai no foa le palamene. Ai abela eva noa. I tūlanga whaaloalo. Sa au te tali ai le observer. I le aso o leo le tatou rua i whatal te noanga. Le sa au tau si sila o tāpal tūlanga lea. Peitai o le iwa le neo vai aso talu na tūla il whainga malo. Walu vai aso talu na uifafo. Na o mai tau wai na mai ai le tūlanga e selo u whano no tele. Ia te au nero taitai le malo. Ona wale tasi, wale lua, wale tolu, wale wha o tele. Wa tele ni tustu singa wali ia i mai lava le tūlanga le nei. Ua mata na o wha le tua o ia. Tustu singa o ia i le suil observer. Paftai lo fio mai o la le a fia matangi se whamtalanga o na e te rei awai mai oe i se whatalten longa tasi mai oe o lo whai masui le asoli nei. Peitai, ua tele mata upu o ngonga, ua tūla i mai e atangia i lapa e pei ua whatalonga i vai le tātou vana no fo mal vata puia. Ua utou le manatu fo i lava i tūlanga e te tau wai na whasa o saatu singa. I le meta oto i le angatonu le tala moni ma le tala se ma le tala milo. Ma ua o ta pena le tusi alo ia mese fo i le whamtalanga e tu inatu mo le sirifia le atunu. Ulau wha iunga o lea ua o taunu iai. Hei me te tele na o mai tau mai fafo ma o vai ma iai te tasi o mta upu o se whamtalanga se e a fia i whaururunga o a umtangala. A pe u whaini fontanga i le tūlanga e a fiai lo ua wai fafo ma mea uma whapena peita. Tūla i mai le fionga i ana whirin whaasao. E le ai se fontanga whapea tasin whaia. Ma nisi o le mau tala whaalumaluma. O ata ma mea uma e sila ai le lalo langi atoa. O le whea ngai au nei o le taitai le atunu uma maftianga o le tinu ma mea. Ia au tau wanga i lava e whaid whaalumaluma ia ma le tūlanga le sirisira ma walalo le taitai o le atunu. Malu vai aso no New Zealand o te leva ai se tu stala e tasi New Zealand po le lalolangi. Nā tau te whain di upu whaalumaluma va pe se taitai o se malo. A tala noa la tau, tala noa lava i lunga o whaamtalanga, ma tala noa fo i isu, tala noa imta upu. Au se tūlanga whapeo se whesilingia o se mea iei tamali i anga po se whaalolongia i tūlanga taualoa. Ia o le tūlanga pito i sili le nāno u whaano noa tele ai. Au te tā ofi Samoa malau mai mo mai o tātou o le atunu ua tumu le ava ma le whaaloalo ma le vātapuia. Tausi e le vāna nofo. Tausi fo le vātapuia. Tausi le vā whaaloalo ma tausi le vā e mau al whaalofaninga o le atunu. Peita, o manatu ma o vai ua le fua se tapu.
sa au tatalaina le avanoa muamua a lea ua mai tau atu ua lea i lava nou sauala ma loo manatu e a tonu seʻi taulu aulu ia toʻainu lelei e peitaʻi e se fulu minuti e talu nuu taunui loo fale faatoʻautaunu mai ia ae toe sosofa atu foʻi i le taunispepa lava o atu ai totonu atu i tonu o loo fanua ua fai le finauga malii leoleo wa unei o le taʻitaʻi o le malo ua auina atu suga i lii malu o le malo puipuia loo saoga lemu i taimi uma ia sa tuuina atu ia ia lii mamalu o le malo e faatalanoa le tulaga aloa ia aua nei te ena sesi o mai nei le ofisa o le faatoʻasefulu minuti e talu nuu taunuu o le taufai le lotu fetaʻufealoaʻi ma sia fanau palu vai aso talu no o ese ma le tunu peita o vai atu fai finau ma leo le tulaga e mananao lava e o atu sosofa au loo mota o loo fale e leo se public area it's a private home o inei e fai umai mataupu tau le malo ma mataupu talafeagai tulaga fapepa au o vai atu ua mata na faliu matapu e ata o ina lana mafua e loa na laga atu ia lou aiga e taumafai puipui le mea lea faafeosofi i tavale mavese ia au vai atu foʻi le tustusiga ananafi ua tou faapea mai e tautieleʻi o atu i tonu o loo fanua tulaga ia ma manatu ia ua ou manatu ai i le tulaga aloa ia e lē tatau na toe tupu fua pe toe tuutalaloa e toe tulai pea le paia ma le mamalu o le tatou autusitala ua manatu ai fai ma taupu nei luma o luma mea nei tatou talanoa ia uae aogā foʻi ma otolu lumanaʻi ou te ava tele i le fioga ia sano malifa ma le taumafaiga i nei fio tausaga o le tasi foʻi ua le lua laʻu tautalaga le mataupu lenei ona o se tamaliʻi sa tele lona saotāua i mea tautustusiga o le atunuu peitaʻi ua ou vai ua ese i latou ua tauavea le newspaper o latou le iloa le tele o le saotāua o le tulaga o le faafoefoeina o tala o le tusitala auā samoa ma upufai o manatu ai e amata atu i le so ou tele toe talia le observer tonu aʻu faatalitanoga uma lava ma ua ou tapena foʻi le pepa e ave le kapeneta o le amataga lea o le aveseina o sootaga nei sa tatou masani mai ai laga e tou tele o iloa le vā o le taumafai atu o galuega a le malo ma galuega uma o lē agaʻi mai ai upu faifai ma upu faaleaga ua le gata i le faigā malo a le uso solo i faaululuga o matagaluega a le malo ma ua manatu ai e fai laʻu faaiʻuga e amata atu i le so ou tele toe talia le newspaper o le observer i saʻu faatalitanoga tasi agaʻi atu nei mo le lumanaʻi saʻia fua se tapu e lē ia se nuu e popea a ua tatau na faini tulaga o aiaiga faapenei afai e lē faaaloalo mai ua ou le faaaloalo atu foʻi ona e lē na o aʻu e aafia o aʻu le uu tauaveina le atunuu ma ua manatu e faasisila aloa ia ai ae leʻi amataina le tatou polokalame le aso lenei faamalūlū atu ia te oe o le ua e o mai e fai oe masui o le observer i le aso ia ua lē toe talia le tou newspaper i tonu o le tatou saufaʻiga lenei faapena foʻi le tapenaga o lau pepa o le avatu le kapeneta faapena foʻi ona tapu loutou toe fesiligia o se minista e tasi ua lē tasi ua lē lua upu ma tala faapenei e tele ai le lē malamalama ma le lē mautonu o le atunuu talu tou tustusiga e o mai le so tou tele i faalalolalo i le malo e ala le sesia tele lea na fai i le leai o se fono ai agafili ma pesta ma le sui panemia leai se mea o ia taʻu matu ai e maualuga tele loutou manatu iā te outou lava ae tou tele silasila le tausiga o le vanonofo ma le vatapuia e tausia le filemu o le vā fealoaloaʻi auā tulaga uma o le vamoemoe ma ua manatu ai tou faamalia le sui o le observer e sili lou tulaʻi ia e leʻi faauauina le tulaga o le tatou fonotaga lenei aso ma ua ou tapena le faamatalaga aloa ia tuu atu i le atunuu ina ia faamalamalama atili ai tulaga uma o le ua iʻu iai laʻu faaiʻuga i le aso ia o le faamatalaga le malagaga faaloalo
Taftai le mana tulanga le ai tatu fa pena no fai. Taftai atu le tatu autostala ni tu la le aso. O tel tonu laba o le amatanga fau le nei o le tatu fa moe. Pe lava no fatala o latu o le fato a o tu taunu mai fanua. Mai iei lava le teletonunga e tatu sava vari lava ma fa manino tatu tua oita oto. Pe lava no fai atu tatala ale avanoa po a uma me o tatu taranoa iai. Ma tala foi loto finangalo a vatu so ulangona ta oto le ngatonu fa moe moenga o tatu taranoa ngā penei. Ia ai o manatu e fa manino le tūlanga lea. Ona ta ua uma mo tatu uma o le lava i tonu o le tatu ngaluenga ma le tatu fa foina. Mua e mamori lo wanganga whaafitai le tāpua inga Samoa e ala i le tāpua inga maut whaasosolonga i te tonu le nei iwa vai aso. Mori le nganga whaafitai le tāpua inga si o tātua tunu. Mori foi lo wanganga whaafitai i le pa ia le whainga malo e leta ia i whale. Le fionga le sui palmia i atu e lupe, le fionga le sui palmia i amulipola, ministal ka peneta, sui mamalu umo le palemene, a fia i foi ma le teitai o le tuangai ia ma le la foi tu. Mori lo nganga whaafitai, whaapitoe le fionga le whongftalai, sui whongftalai, ma le taua wa meina, o le tala le tupe le tātou malo. E ulava i wa mawaya tu basa, ia e tu manu le tu longolongo i le nganga whanga e tia, i le nganga whaafitai i le tua, ua solo pea i le au tawheloa ma wha solo ngā luenga. O te lei loa i tala wha solo pito le atunu, pesa iei se tala o le tupe, mua, talun tātou tūtua tasi, o se tala o le tupe pito i siri lino puuro na tala no ina. Lima aso, talun whaafoe. E le ngata i lea, o se tala o le tupe mua fo ili nei. O le sau wha i ele tai o le malo. Talu ona wha solo tau manga upu whai o malo. O le nganga wha aftai, e le itu ua ia tamba le tapua inga Samoa. Mori fo le nganga wha aftai, wha ururunga mtanga luenga, wha la putonga le malo, le tape nanga umo le tatu tala le tupe, mtanga luenga o tupe, ma uwhainga luenga umo le malo, e nao le nganga lava o le wha aftai atu. Ai se a foi, pe lava o upu a mata ma le tātou soala upulenga foi. O le tātou ngā luenga e whau whatasi. Ma o le tātou waa e si whatasi, o le tātou waa foi e alo whatasi. Lea lau wa moni ei upu o le tātou teimini nei. Ai se a, ua tau lau o le wha moe, ua wha atino ngā luenga, ua wha solo, e wha ngā solonga o ngā luenga, ina ua pasi alo ia le tātou tala le tupe. Au nei ngā luenga umma, e le se ngā luenga na whauto o tasi sesi. O le ngā luenga sa o tātou puru lima mai ai. I le nei taimina tapena ai le whaiunga le atunu ur whainga pālota, sa ur whainga whiriwhiringa, whaatau tō le malo, whaasolo le malo, tutupu me le i tātou taupuleina, o ua ngai sa irilo malosi, ai whea ngai le malo ma le whaasolonga. Ia, e pauale o lautala o le wha malo tautua malo. Whaafetai le tau aveino Faiva matiute. Nai a au tau le mori maupo lasa a au tau sisila. E le ai sesi e vale i lumo o sirifanga le tua. E le tu ua ia tama fo le whiriwhiringa le tunu. E anga waa tangata uma mo le tau aveino le malo i le lumana. Aisea, e iai lava le tangata malana. Iai fo le tangata malona to mai. Iai fo le tangata malona tele tununga. Lana tau wha, malana wha au tau tanga. Ia e tau awe isi o tātou batanu. E pe lava o tātou upu whaipea. E iei fo i malau tō mtawhai ioi. O tō umalau tō stala. O ala ni mata upu sa whengai ma o tō. I le taimi a o tō whengai ma whionga i sui pāle mia ma le malo. Ia sa u mata mai lava. Pa wale mea o le leanga o le connectivity le service provider lea e whaima moko o kuaina i tō saunonga i nis taimi. A le atoanga ma le a ano ato o le tātou tāpenanga. Ia maua le abanoa. Wha malama i le atunu. Mata upu lo fia wha malama ina. Le au nanga siri le nā ma le tā ua o le sā tau. Whetu na i pe i futia wa sola ma so walu. Ui o lea.
tātou taunu i le manuia ia malifile mule nei tai o manuia. E na manatu lea le pa ia o le tātou au tūstala o le atatala le tātou abei. Tau batu fole atu ngalunga whapea o lai titi o tō wawanoa. E o tō ono sa. Se ilonga o te sau. Ia na tātou sa o loto fo lea po whela pa wal mei tātou tapula ai tono le tūla. Ia, a o sili ia ma taunoanga ia tātou tera noa. O la se si mea le italia atua e fionga i sui pare. Mia pe isem tau pe fau. O se si o tau whale tono. Ia e tātou tera noa mwhasoa a mai lau tau finangalo ma lau tau tau wha. E anau tau mwhaifole e tali atu le tātou maftanga le nei tūrau le aso. Alo vakta i lora amanua. Ia. Alau fasili lau fionga i pali mina. O leo wa whaasalaua no te whono komiti o whono whapai. O te talaile no i sui sātou wā. Lei wa i aile pina ngalo te tai o rei tua mai. Kōringo mai. O na o sui tau wā o lo tau whātou tua i le tua sa moko tasi. O le ase e i to whina te whono o whono whapai. A whasiri lo nungu. Pe whape ila, whape whiatu la mai te i whaipule le sa avem te whono o whono whapai, ma wharon? Ia, sa o mai tau mai le taurumanga le whono. Ma sa o mai tau mai u leo na sa no ai e nisi fo i o sa o noanga le mota e winga te whono. O le poloketi re nei, e le ma i le whainga malo. O no le poloketi o le sa tātou whata i tai i le wha tolu tau sanga te ruai. Ma o le maua lea sa fola le tunu. I le whainga malo le utu le melwhatu tu i le tu sa mo utasi. E le i file mūr tātou sa valinga i ailu i tau. E fui whawhi tau le e mea tau to te uteu mwhale leia. Ma o lai ao nei o le loia siri nisi o mta upu. O la foi ao le tanga luenga nisi o mta upu. I le vai ma maola nei ma le lumanai. E le tau tātou whata mala. O tupe le tunu. E le tatau o na tātou vai whatumtum lima iai. O le maula vai e sa vai. I le tolu whatau sanga taluai. Se i vana ngā lava tangata o le au waile vai ngā wha o whai. O na wha maoni le ma le lei o le tau o venga o le ploketi i tu malo. Ao nisi o la tau e le la lango le whainga malo. O ina le fotua i mele tele o whapitau li le tau fo le temine nei. Ma ele i alofia la tau talanga sa whai. A tu lai mai le vanga wha o whai. O sui lava o le faste tau o vel ploketi. Aisea, mato te talitonu. Na o le lava na whawhaua ma sa whai e whawhai lele le pepele. E alofa moni le ploketi. Le lava lana fola lava i le tūlanga fo i o whainga roadshow, me campaign, o le fast lava e tau a vea le ploketi. Ia o whamanulu atu le whawhonga tapu e mai le tunu ona o le tūlanga o ia ile motusi o mai o le tātou solta inga i lunga o upenga ta whailangi. Ia me se fo ia le tātou ala ata mai Samoa. Ia tātou ono sai ma tālia lupe ma unu a tonu ia ia se teimi. Ia ona toi anga i mai le o le tātou whasalunga le nām. I lunga o le tātou wala leo, o le utoi ono minute o na tāle o le itu la lima. Ai, o le au sosoni atu i le tūlanga o le whaamarumla maina o le mele uanga i ne iai i a le ulu wa i whonutanga. Ma le whailua inga le fionga le li pāle mia. Ma le vasenga o le au tustala, ma le au whasalalau i Samoa. Tō mua lava. I le taunu watu i Samoa i le pō le aso tōnai. Whato ase fulu minute talu o na taunu i le nofanga e mapu i ai le fionga le li pālemia. It's a private home. Se i whiloa i lana whanau, ma le tāpua inga ma le nofo whaatalitali o si ana whanau. A oina mō taunu uyo.
tau nu ua tu fo ile au tu stala. Ya me se fo ile newspaper o le Samoa Observer. Ma tau mawhai lava e so sofa, le privacy, le tūlanga o le ufi whaamanungase i le mamalu, male tūto tasi o le nofuanga ai mapu iai ia le fionga le li pāremia, malona au ainga. Wai ulava ina tula i mai ia li malu o le malo ma whaatonuina. Ina ia whaiatu lau tu stala ma lau whaasala lau. Ina ia filosofi o lātou tāwale. Ma o e malo lo se i whai se malo longa o le whaato ato ai tau nu u le fionga le li pāremia i lona a inga. Lea la, o watunga mai e se tūlanga o le mi ngao, ma le mafo fau. Io e, ai ape a fua se tapu i le tūlanga o le whaalo halo i le taimi o le fionga le li pāremia ma lona a inga. Ele o i e whai ai le bea lea. Mai te tau o na iai ia se whautautanga o Samoa i Samoa. O Samoa i le te tai o le atunu. E pēr se tu ua manua. Se i mapu le toali. Se i mapu ane le sasanga le fionga le li pāremia. O lewa na whaaunga se mai i lunga o le malanga. Ma whao pēr mai i le ea. A o lea fo i le ato toa le leilo na malos. Ai sia, ua whai ei whapea. Wa le manatu ai le ngaruenga, whatu stala e iai lona tua oi. E iai le tūlanga o le me ngata mai ai. Lau nau tai. Lau nau tā foi. Ai se i tu ua wanoa ma whaalo alo i le privacy o le fionga le li pāremia. Ma lona whale tua. O lana whanau. Lona au ainga. Ma e o lo o whaatalitali atu. Respect the space of the Prime Minister and his wife, his children, and his nuclear family. This is a private setting, not a government official place for you, the media, and those to come to attack. This is an attack. This is not democracy. This is a personal attack on our Prime Minister. Yo, o le osa whainga le mea lena whainei. Wai loa, tā tua tātou le mbāna malama i lo tātou tū ma le vānu nufo ma le ava. Whenga iai le ava whaso tai ma le ava whata. Oi mamoi ma ka ele ma malo lo le lei tū se au lia le so. Se i whai ai ia le whailo inga. Nā la le mele o tupu. Nā le mele o tupu. Ua whaatea matapu ele fionga. I le ali i pāremia. I le urua i whailua inga. Ma tu stala ma lau whaasalau. Whaatu lai le sui o le newspaper o le Samoa Observer. Talo whai le fionga le ngato i tele. Ia sa vea sano malifa. Ma le fionga ia muli anga Jean na malifa. Le au whai ngā ruenga. Wa ese tangata wa lātou tau aveina le ngā ruenga. Ai ngalo ai le sao tā ua o le fionga le ngato i tele sa vea sano malifa. Ma le whale tua. Ma le au whai ngā ruenga. Wa ese le tu ai ngā vasenga o tu stala le o iai. Na matua mai o le mai e le fionga le li pāremia. Le mi ngau. Le ese o tala e avatu. Ese tala e o tusi ma mimilo ma whaali liu e latou. Ma o se atoa hai le tala malangona o le fionga le li pāremia. I so se taimi e o mai e le nuspepa le ma o na sui. E li potia mea o tutupu. Se mea silio na mata ngā. I le va ai ma le whaalongolongo. E le whaatulai. E le pāremia o se sui mai le newspaper. Ua matua landa tautua. A ngā tele na mele o tulai mai. E au ngā ia fua i se tapu matoe va ai. Ai se i ofo i e whaato ese. Ma tusi si tamai article le whaato ese ai.
I le fionga le li palemia. Le ala uto watu su e melitala. Aia, whaasao to unto to mai. Nana tau te tusia milo tala, ma se ai le wingo le savali o lo momori le fionga le li palemia. Sa vaenga lona lua o le mata upulea. Ua whaasai fo i ma le Samoa Observer mo na sui tu stala ma lau whaasalau. O na lato to e fesiringia le fionga le li palemia. Whaasai na fo i na lato fesiringia le vasenga o min sta o le kapineta. So where are you going to go and get your source from? It's probably going to be a secondary source. Why? Or even the hands out of the conversation from the press secretary of the government. Lona winga ona nai tuile tufunga. La auto anga ia ye mo mai ai. Ya le dala ia. Mana tua foi na whaasa mo le fionga le li palemia se tasi o tamaitai tustala. Ai o la utu o lalo na tui nā tui le fionga le li palemia se tasi o mātalanoanga. Lea foi na toe sui ai le mawhau o le fionga i le li palemia. Mo toe tu uawa noa. Ioi. Ia, au te le tio. Iau tau si sila i whainga Donald Trump lai whai. Ai al tangata i whasiri whavelvale a Donald Trump. Ma se fo ela tō me o li pote winga Donald Trump. E tuli for Donald Trump? No more question for you. Sit down, get out. Ioi, elea vandea. Le tātou wai a te tau o le press freedom and freedom of speech and freedom of expression. Tātou te whata malai. I le tātou ngā ruenga. Ma tātou le whai ai. Te au nanga mi o tonu. O le savali. E le whaai tu au. Ioi, le mela na le watu lai mene. O le whaia. A le sa auto whafonga mai fo. O matala noa tuai ma le fionga. Le sunga atu i sa mau. Fata, maulolo, Wellingtone, malifa. O le uso lai titi le nao le fionga i ngato i tele. Savea sano malifa. Le pule o le newspaper. O le Samoa Observer. Na matua sa uloa lava i ele sunga e fata Wellingtone. Wale le lei o na whaatino le ngā ruenga. Ele au li poti, ma le au whai li poti, ma le au tustala. Ma le au whaasala lau. Ale newspaper, lawi loa, wa lima se furu tau sanga le matua. Aisea. Wa i loa tua i le lātou lango ina peo tui la epa malana whai ngā malo ua totolo, ua pa ua leo toi tū malo. Ala le nā, o leo ilo mamao tua i. Ioe, whaapito, whai mea whaapito. Tau muri, o la tau me maua mai atu le epa. Wale o to ye so na malo si anga fa ye se me le leimos tangata na o me le anga me ye ele la o me le tamalo. Yo. Ya la o to silsila ne ai o tu le palemia I lona tu langa fa te ta I le atu no. Ase I va ai ye. Le fo ui wa ti lo fia malau manu ia ai le atangia o le a fianga fo'i o whaululunga ma tangata whainga luenga ale malo. I mea ia o lo lau muru ia ai. Le whatau te I le malo. Whatau te I minister. Whatau te le palemia. Ma le whainga malo le whatau tua I le tua Samoa o tas. Whatau atau nu. Talo whai le mea alofa I momoli atu e tangata ia. Lau tu stala. Talo whai I le mea lofa ma le teu funga la au o le pale ma le ula e wha ula ai mua I le whailo inga. Nā o mea mata ngā ma mea masei. Tilo mai iai le lalo langi o tangata. Mātu nuu ese. Ioe, I le mea o lea watula I mai. No sign of respect. No sign of love, no sign of courtesy, no sign of respect and consideration. Le ai se me tasi
Oi la ia tangata. Ato ai ngā mawhau o iei tangata ne. E leo o lou nau tele o nei loa ia leo o oil se tusitala lawi loa ma se tusitala e wha maoni lo walu e tau tuli se tala. E loa i ngaro wha valea i lo le fe tu na i lo mawhau. Ma le tū ma le anga, ma le alofa wha soa i le te tai o le atunu tu uawa noa. Te whaisina malolonga. A private time and conversation with his wife and family and children been waiting for almost 9 weeks, 2 months. What the heck are you doing? What part of no don't you understand? Ele nala, tasi le nata mai tai. Awa a umau na tala noa, isi por kalame lea, aniu mai Australia e Sydney. Pole utanga mai e pole ale ngole mea. Tulou le whaafonga le tunu. Ona sauleo tu stala na ale newspaper Samoa Observer. Ma tautala mai ai. Ma toi whaaleanga mai ai, ma toi mai tu singa. O mea ai ale newspaper. These have become private properties of the newspaper. Everything that is printed, everything that is written and expressed in an opinion or a column or in an article in that newspaper becomes the property of the newspaper, Samoan Observer. And when you come out and express those public and now become private assets of the newspaper, you are infringing copyrights, laws and principles in our world as journalists and broadcasters. Wa vai la ia, to fa fonga la ia le melena. O tala u malawa tau te lipotia matusia I te tonu o le Samoa Observer. O mea tō tino nā ale newspaper, ele ma whai ono tō toi o mai, tō wō inisi walesi whaasala lau, ma wha soa tua I mea nā. O whea I ele whaatanga nā, ale pūlenga, ia wha perfo I ma le whaatonu o le newspaper. O le mea le nā o lau tō ngā o ia mai, o mea tō tino, tu sāpo lau tala na tusi. E umalona tusi o oio le tangata whainga luenga, wana o oio se tangata whainga luenga, e to tongi oe tu saim, malou taimi o lo whaalu le mea lea, whaalongo leik taringa. Ioi. O le tala le nā o tusia, it becomes Samoa Observer's property. Ine ma whaiona e toi sau e toi talali, talala, solo atua I, ma ave whaanga ma isi. Soli tula whono. O whawhela na whawhingaluanga ni tangata. Whape I o na whawhingaluanga tangata nei. A whawhonga maila o fionga. Muli anga tele. Jean Sano Malifa. Le Pula City. A whai o whawhonga maila o sunga tui sa mau. Fata mau lolo Wellington e Malifa o le uso. O le fionga le ngato I te leona ia ma pulel newspaper le fo yolo ngalue ai tonu I. Fai se me le me lea. Ta tau fo I. Ona fai se tala fa alo. Le fa lalo ai. Ile te tai o le atunu. Malana fai ngā malo. Ta fifi. Atalo fatu le tuafine ya Ula Heather Liwaki o ina Farani Taulafo o si vale pasesa. That's why they get, because there's no respect, no manners at Susunga la Ulian Maliato. Proud of you and what you have said. That is truly unprofessional. You know, ele se se, o tō wawaila iai. Ele I tele se pito e peia ele o ita mato tā mai ia le fionga I leli I palemia. Sau malia, sau malia lava le tala.
Aia, e ai uma I tū e lua o upu e pei o le anga ese ma le nefi. Upu I e tala noa ma whaasoa mai ai le fionga le li pālemia. They're like a sword that are sharpened in both edges of the knife. It cuts right through, thin and thick. Fale pulenga, le uluai, matautia, ia. Nala. Nana umawhea tulo ma le fionga le li palmia. Ia, ele whawawina le tātou talanoanga. Ai, siri pe e tūla I loa o ele sui leo le Samoa Pacific. Moal. Fafo. Talo fai le newspaper. Ioi. Talo fai. Mena e lei una fai atu e fai fa leil tō ngā ruenga. Aua tau te whātai te fua. O mea umalawa e tusi e tūle epa ma watu ma whaasalawina aso uma weekend in, weekend out. A letters to the editor and you follow through that same old crap. O Faiva, o tuone, talo whalava malo se fumanuia. Kau ke maka ele mea makau kia. Maka ele mea ku ngāhala. Kusa ngale sao. Na tau nuu lava talo whae, se fulu minute talu nuu, ai atu loe so sofa, le privacy, o le fionga le li pālemia. Le ai ma se mafau wola o iai, se I tuu ia se I faisi na malo longa, se I whailoa I atu I lana whanau. This is a totally unprofessional and malicious intent act. Yo, mafau le I upuna. Yeah. Wala le fai tala pelo. Wala le milo tala. Pea o tau se vale le fionga le li pālemia. Alma tua le leia. E mo I na fo I na maualo na whailonga o le Bachelors of Solofafano, Bachelors of Vaifafano, Bachelors o le Valusanga, ma le Bachelors mai o I Sasina High School. Aia. Tua nge ia whee la wuri I alen wha mai no university, mai la ilo e la uli wha I se malo. Le la o toi pomu fo le vasilo na lua, ale fionga le aloli I yanga lumalmana tipi au tanga vai tumun vau. Ile tu langa ua whaasa la wina ava noa whai ngā luenga. Ma ava noa, o le tei fono, o le fono wha vai ai tu malo, lale tala. O le pepe na whanau mai ale fast. Ma pau fo I tangata. E whātua ina e tausia le pepe le o le tasi le miliona tala o tangata o le fast. Ave ese mai. Le tei fono. Au tō whafonga ina pese tu e ali a tau sa vea. Vai aso uma. Take it away. Ave ese. E le alo rofa le pepe. Vai, le whātustu sa ina e le a tau sa vea. Metaphoric comparison o le poloketi lea o le pepe. Le pepe ai. Le pepe a whaslela mtua whita. E le leina la tausia le pepe. Anga I le pepe. Tau wembu I le pepe. Kabai leise tupe. E tausia le pepe. Aia. Wawawa ai atu. O lele wa matana matua le pepe. Wa matua le atinae. Wale o toi tasi le miliona. Ai 2 miliona e watu e tausi e le pepe e wale tau whailanga mai Samoa ma tau le umal whainga palota ua mai le whatu tuanga au mātou I tu malo ia I mātou e ese le mea nā watu e le whatu tuanga le malo ia au tau I tu malo. Le ale whatu tuanga nā watu. Tau te oa I tia whau ma le pāle mene. Ai le watu se whatu tuanga ia tau te o mai ai e lo te fua le pepe a le fast. Maua mai. Ne nā la ia, u tō rofa pe sole. Ua leva na pese le tangata ni o le ia tau o le mata upule nei ave ese mai le tofinga. O le tei fono.
E o lava I whaipule. Wa lewa na lātou whaleanga. Limoni. E o ia tulepa. Whaleanga e whaleanga ia so au ma le po. What now? La le tali o le whesiri leo tulai mai. Awa le mea moni lava. E toi o loa, se whautautanga le malo o lo ia I nei I le toi whetuna ina. O tua oi tu malo whapalota. Ai toi e whafoi, whale ata lua, ma le whale ata tolu. Po le whale ata tolu, ma le whale ata wha, e tu whatasi. Mawalo e ngamali unga, o le upo o na o limoni. E le toi au mai se whainga palota. Mau ia le tala. Ia wala a pese tua ia. Tanga I masila. I le tūlanga o le toi tuu, ma le whetu na ina. O tua oi tu malo palota. Toi tu whatasi le wha, ma le tolu. Tu whatasi le lua, ma le tasi. Whale ata lua, whale ata tasi, whale ata lua, whale ata tolu. Nā ua iai a tonu nā. Tu whatasi le tolu ma le wha. O oi whaloi, le se whainga pānota. Nge ma le whea lea. E le toi sao mai le whainau tusi lea le HRPP. I se whainga pānota le lumana I e toi whetu. Nā iai ma tu whatasi le tolu, whale ata tolu ma le whale ata wha. Wa tele me le anga ua whai. Nea whai lau tō whaafonga la vai ai. Lea ua whai mai. Na whaalongo le lei ma le totoa ma le mamao o le tō wha le fionga I le li pāle mia. Wa ia tali tonu ai, tali aina le tu o lalo lo alanga ma pese atu ai tasi ale mea lai na tupuru pisa. Ma le whaatua ina ta ngata ia lo tai whono mai I le HRPP to tonu hoi tu malo nei. Kick them out. Se I le tofinga o le te whono. Lea la wa ai o le a momono atu, ma whao popo atu, upgrade to $2 million. Wow. Wow la ia. Nā ua whita mai la o le whamsinonga. Go ahead and good luck. E o tu ai whasiri mai il whamsino. Sa mea auto. Mai langa leo o mal whainga pānota, leo mātou I o whatutua I neo mātou I tu malo. Mātou te o mai e whai, pole ase mea manueli tu malo. Le ai, se le mea nā lai ono. O le pāua le mea na tōwhia I o tau, o le pāua le mea nā lai ono tau malo me le pālota, o le tau wō I le pāle mene. O le poloketi le fast e whai te tonu I tu malo, e ta ngata o le fast. Langa fu e le toi whatutua I nau tau. Never. Ele whatutua I nau tau, la whawhela na watu tupe tele. Tau te tā alo ma tau whemitai ai. Ni au tau poloketi ma tau pepe na tau, si ma whanau mai I au tau surunga titi. No way, Jose. Ni au anti la ia. Kasi ale kua le atou sa vea. Mimbilo atoa. Le whaatustu sanga le poloketi nei anga I le pepe ua mātongi ua māsofa. I whainga la wale ia. Ae ula lava iai. Aso oma taimi oma po oma I le tu whani tupe le aise a. Whamai li mongi e longa I tu malo. Fisini atu tangata lona I tu malo. O la alisa o le folfolanga la uri ma le latu poloketi le tasil milo mai. Le aise mea whapena e tupu. Le aise mea. Le aise tupe ma whaina. Wane. O ia lewa matana matua. Tau whono. Ma leo tele le whono. O mai matula epa tau ma whai o le mea e tasi. Nā la le mea la uto wo I fua. Ma ala lai fua I le whaamasinonga. E leo se mata upule nā le whaamasinonga. Tau te whiu e mimilo le mea. E le ai e pule le fast. Pule la uli. Po ai leo le atofi I ai. E toi tausi wha li le pepe o le pepe na whanau mai. E leo se tau pepe. La le nāia la I ono tau whaanili. Wauto wai atu. Ua matua. Tai au le lei mai le pepe au yang waka elo ulu le pepe. Pi wakau fōa. Voi le zipi kolo le pepe. Abuse.
a piu se tangata. Lea na amatu e tausi le pepa e vai tamaina le pepe. Nea la ua fai mailo. Ia la uni. Toi whafo i le pepe lona ainga moni. Toi whafo i mele polo keti i tangata o le fast money e alolofa moni i le pepe. Male polo keti male wha ngā ina tau male ao ngā o mea ia. I ola i kui ngifo maka kilo. Wheku fui. E le ma whailapa. E ma tua vai tere au tau polo kiki. Leanga ualu la uri. Ma ave le master plan o le mea sa iai le HRPP. Ion. Na ono tau whio i la ia. Au le isa master plan. Tau te tau muli ma lima te i nai o tau. O au tanga pongi sa. Au au tau umolo iai ele iai. Ele iai nisi o tau i o le teimina whai. Ele wha vai o le bia. Ai tango loa. Ia la auli. Matua i ngau lelei. Alu ma ave le mamalu o le master plan. Ma te ta isa iai. Ave ai ma le master plan. La tatu o e tale pese. Vavai iei foi. Ai o le a sa ili se avanoa. Ya e tala noa tuaile ta mai. Ta o ati mai le tātou fale ta vale. Le Henderson Cars i le nei fo i aso. Nga fua ma le amatanga o le nei mai aso. O le kasi ni ngai ngasala lo ola i ko kele. Io e falo maia. Fai kala. Fai kala kui. Fai kala kuio. Fai kala ilunga. Fai kala ilalo. Au kala. Awoi ka fefe o le ngugo mala. Ola fsiri atula ya kioe. Ia le la, wale au whai te tala. Kau kala ku I whai kala nge ia whai kala pio lo, ma whai kala mimilo. Ia tuli ilo I whawhau le pāle mia. Ia le au whai kala pepelo. Ia. Awo ka I maari e fo I le nei au uli le ulua I tau nuu ato le pāle mia I Samoa.
Afu uma la wali I. Afu uma. Wa tau nu le boss. Te wawa ai o iai. I tala lai fai le teimi le pe au le upo le pesele le club orator. Tau tala, fai tala tu I fai tala ni. Ala u fai kala la le la fai kala kuai. Fai tala tu I tala mo ia le matou nu umale tu malo le nu pele o sa fotu. Ma le vai malulu o le vai safe. Talo fai. O iei le swinga. Wala ua tuai le pa ia mawalunga o le tātou nuu. Le tātou nuu sa fotu. Ia, e lea tō tau whailo. Mai atu sao e wha. E ri o le tūlu fitelainga le vea. Ia, whapea fo I sao e wha ma la inga sao ma lau. Ia, a mai se fo I le ati pōniu ma le wha sao. Ia, ma le mamalu ia te oe ngā ngaifo o Faiva. Ma ngā ngaifo fo I o le vau. Ia ma ngā ngaifo o le tu malo a to tasi lua tolu. Sawa I nai manase se tau I le nofanga o le malai filongia. O le tātou au, o le nuu pele o sa fotu lea na malanga mai I le tātou te to fitu o le malisi whaavao malo Marist International Sevens. Ia leo wa wha solo I le tātou tamilusanga. Ai wala watu. Tei mua le nei wa tau nuu mai ele tātou au o tama lilo mai awa mai le tātou nuu pele o sa fotu. Ma o suia la ia le tātou posiva lena tu ue whai. I le Manhattan, tui sa mau Convention Center. I le vai aso no se invite to nei. Ma le vai aso le nei, leo o tātou se e mai. O le as for reile lao le vai aso nei. Aso lua se fulu ma le tasi o le masina le nei o November. O le tātou posiva, o le a whaatino le nā, I le rugby club a le o tāhuhu le I le Oats nightclub. The Oats club, a mole, a whio mai matala mai au e langolango ina. Ia le tātou au a tamalido mai awa mai sa fotu, le nu upele, ia ma le wha moe le nā, tātou posiva mo le tātou au ta alo mai le tātou ainga sa fotu I au kilani, lango le tātou sa fotu Sevens rugby posiva. Mo alo matama whanau ma le tātou nu pele o sa fotu as whareile asau nei luas ful malatasi o November o le I tu lai ono I le afiafi. O le Oats Club o Tahuhu, numero valu Hour Street I o Tahuhu, matango fie le mea ai. Ioi, matango fie le mea ai, ia, ai maise foi. Ia faa fie fianga matautia. Ia, to telefo I le au pepese la wiloa, ai maise le tātou faa ili la wiloa, I le aso whareile aso nei. Ia, ai wa upuna o le tātou I tu malo mai oi manase le mea fioi, teito ma o na alo tusa, ia fa pia fo I fitelainga ia tau a sase I o mai, I afu lau toi, anga I mai, e le balai pawa maama ma vavatuna, le fale pou fai sula mai, ma le malai finao. Lala ta iai le li o le tū, te lenga I ala vea, fa pea fo I le ati pou niu ma le fa sau. Sa o e fa, ma le ainga sau ma lau. Ia fio mai. Mai ina I le fale pou fai sula mai finau se pa ia lalo kava. E alu iai le tuna o le savali o le vea, a wale te lenga ia so alo. Le siapo tala lau tele o sala masina, ia fa pea fo I le mamalu le ainga sa pesta. Afio mai. Tala mai au se I o atu. E oi masina afiafi. Ia, ma lepu. Ia, wale fitelenga fo I a pa o. Ia, ma le mamalu fo I le aingo ma vaenga ma le sa ese. Afifio mai. O le tu malo lava le na e tasi o I tātou. Se ia pa ia. Masina afiafi, ma malae filongia. A wā a inga lua sa malia toa ma sa tupua ma le mamalu le fa le tolu. No fuanga le nā. Ia, o lo o iai le tātou pāle mia. Filifilia, tofia, ele malo Samoa. Le sunga laudi ele maria toa. Ele na, mantua e whai upui. Ele nu ule o safotu. A onge tofa le tu malo ma pule ono I sala whai. Utu tofa. Sa ili tofa I le li o le tu ma sa o e wha. Ele fale po whai sula mai ma le malai ma le mauta. I finau. Io. Ia le nala, ia whamole mole. Tātou ainga le tātou nu.
Ia, a fifio mai, susu mai, tala mai au, tātou fifia, whaatasi, e le nā pō fifia. Luas fultala, whaatau i lau tau mawhitanga mātangofie. Mai whaalongolongo ai i pese mātangofie. Whaafiofianga ese. Ia, mai le fionga fo, ia, tātou whiloa i fo i ma le fionga. I le ali i ampasa. Io e, whaau uina, alo i o le malo Samoa, le sunga le whawhiongainga. Reverend Tolefoa Larry Tupai Lavea, ia, ele ngata le na, ia, o telefo i tofinga, la wilo le kalesia, o le kalesia England. Ia, le na whau uyai, i le vai aso na se ima vai atu nei. Ia, awhio mai tātou nu, sa fotu, ia, ma le tele o tātou wainga, tātou wheloa i nā i le tau le ono le fiafi aso nei o le asfareile, aso luas fulmaritasi le nā o le masina o November. Ia, no mai leo la ufatalo whai si vale, whamai si vale. Thanks, Heavenly Father, for his blessings upon our Prime Minister of Samoa and his safe return to the island of love. Sale leota, whamai sa ole le ia o isa vea. Le pepe a lea lena e pisa i nei. A leo sao no lauli. Ele alo rofo le pepe. Leanga leo sa kou pepe. O le pepe au. Avange la. Tangata moni lava. E ona ia le pepe o le. Whatutu e le tua Samoa o tasi alo rofo le pepe. Ma tau ma whai e whaasao ma whaola le pepe. Ai o kou e whainko pepe. Ia, whai mai o le whaali li i, whai mai o sui e la uli ia whainga whawai, o a whainga whawai. Ua fau le malo, sui le malo, la uli sui uma mea nā, ato i whafo, io e. Nale ua matua whi i tai lava. Ai le se lato me ma whai iai. O le pepe a la uli, ma le fast, ia, tu la fona foi a la uli, e tau si le pepe le nā. Dei se lato whi au iai. Dau na tu oi pe fa pena e fe ya e malo a e o nga vai ya Tania finau talo for Tania watching you from Wellington sa o le o e sa vea e le se le tala na na mato fa longo la vai i lau fa so i le tele o aso awa na paua le me fo ai le fa fita o le yo o tau e mawhau po anto mea le lei e whai. Ai tā tia i fo le malo, a lai run lai le fast la tau ia, ma tausi la tau pepe, ma whao wau le la tau poloketi. Ia, e nice. Le ngala, talo whai. Malingi Makei, whai mai talo whai lau whionga sa whea, ua se i le pāle mia le a le observer. Ia, mai le fia popoko nau i le, i lau se ia fo lele a tō le a le observer. Ona lea lofa le pūlenga la observer. Ai se ia na o lea o tangata i e whai ngā rue ngai mau o tuli loa. Le whai o tala pepelo ma mimilo solo tala. Awa oi, e matuatangia ai le vai tele, the incompetence of a writer that will twist the narrative of a story and won't be able to tell the innermost important value of that story in that article. And right now, many of these stories are human, people stories. Nale me o le whamatala le leiai, le anu fale, o tala e winga i o tātou tangata. Ma tala e winga i o tātou te tai, e atangi ai i. O lo iai pēr le tau, le tā ele tā pispisi ma le tau whaleanga. You know, no le lei, tuai loa mamao o tu lava. No mai la ia le, o whaiwhai la tau tala, o mai o isi le tio, mai isi platforms, o isi upenga ta whailangi. Wha ngā mai la tau tala na whai i, ma tusia, ma wha mawina, ile newspaper o le HR, o le, ia koi ki o whako le newspaper o le HRPP, ale observer. And they reprint and re-expressed
and retell the whole story that now becomes a property of the Samoan Observer. Ai, o le whanau matai, fia se kupe o kokongi e le au whaipur kalambe ia. Le toi o mai o sui o le newspaper. O le au tu stala al newspaper, mo mai toi whaali mai o lato manatu fia popoto mai lunga por kalambe na. Ma whamatala mai ia lato tala ma ate konsolai tusi newspaper. Le mea nā ta ulanga oi. Ioe. Ele ma whau na tu sia se tala na e whapele e te pule e tala. Vai, le ia tau se vele nei. O le tangata whauina i ngā ruanga whatu stala. Lua. Nea whau te whai atu wai. Fia tau sanga. O a vea ma whatonu siri. E whaia le suenga. Whaia le whai unga. I so se mataa upu. A o le ialu. E lo mia. Before it goes to print. And those are the work ethics. We don't use the newspaper and write an article for the newspaper and becomes your article. No, it no longer belongs to you. It belongs to the radio station, it belongs to the presser, or it belongs to the Samoan Observer or the newspaper itself. And you don't reuse it again. That's fraudulent. And also infringing copyrights, rules and laws of journalism and broadcasting standard authority as well. Wanti la ia. Yo le fa fi poko oia o tai tasil gata ma o lon tiute. Ma le taua o le mal malama I tu la fono e fatino ai le ngaruenga. Da la o tato pisa nei istu stala ma istu stala. Manistu stala o te le lopo fena iai po fea e o mai malato malamla maanga ia. A woika fe fa sa o le lei le pale mia le nei aso. Tua I fa sa o le lei le pale mia. Fa mai ia tania fina o te lo lisa vea. Le sui o le Samoa Observer le nale o tuli ese le pale mia. Ele koe kalia inga I lako press release, malato press conference. And not only that, Tanya, leo mawhai atu le palmia, o lea o tāpena ina fo I ma le pepa e watu le kāpeneta, I longo ai minsta umo le kāpeneta, ma sui minsta lango lango. E le tatau na toi talia ina, I la tau nei o mai e whaatala noa o minsta, ma la o kāpeneta, I so se tu ai ngā taimi. Not only the Prime Minister's press conference, but you are not to interview or ask any questions to my cabinet ministers. So le makau kia le onga le mele o ye. Kango sa o lava. Ile makau le afi. Ya kau midi va pel makau le afi. Ko va pel feula lo va pel. Alo, waka kakasuri. Ua masani le tunu. Ia le ia tau sa vea, matala e watu. E maali e lau tau whaafonga. Ai alu ala me mi longa a toa ina ia whaawasenga e ina ia whaamalama lama le tunu. Pā lava malama le tunu. Bai, le mea kongu ala le lenga mi milo mai e. E le ire o le atau. Le ua whaasanga tonu wa I ua ina ta oto I langa tonu. Saulo ma le mea. Lele mai a ma le pursuki pā ilo ma le pomui. Amazing. Ia le nala ia. Nala mua o nei. Tangata nei na tau walea ili newspaper tau na tuli. Tau na whai e whamawai. You were the ones that brought shame to the newspaper and its wonderful reputation throughout the years. You should be sacked. You should be ashamed of yourselves. Yoi. Mata ngāle wenga na whātū. Ele fionga le ngato I tele masiona whaletua. O na uso matua whāwhine ma lato whānau mo lato wainga o mai isi. Au pona ua ia tu lau whaafonga.
o mai whaaleanga le ngā ruenga. Killed the reputation of the paper. Aua ko ke fia ka ngofi le o fuama fusi ma si le fast baby. It's the fast owned real baby. Ai o mai fua ko kala pepelo fuama. Fa mai soka kisi. Let me kiss baby. Oh, so we kiss le. A kiss foi ga va ko le pepe. Mo le van kangi le pepe o susu le da pio le pepe ma fai lang fe au tu lo fa fonga le tunu. Ai le ai ma se si alo fo ai. Ti kango ko fo se fa nga le pepe ma fa fa susu le pepe va ku ma fai se na pi fo le pepe. But you see, those words ring a bell and very, very true because it hits home. Ile nei alu toto le pepe le peloketsi ai tango nei fatustusa ai ia upu ia tātou talanoi ona malama le leilola ile. It was almost like a child. It was almost like a childlike project that needed nurturing. Mana o mia, ia whasusu, ma whasusu. E mana o mia ina ia whaolaola, ia lausiusi, ina ia manuia le atunu, manuia le pepe. Ia lena. Mai maua pe ana toi maua mai lau sunga sa le oula. Seisi vaenga tā ua le saunoanga le fionga ile li pale mbia ma le lātou fontanga ma le au tustala. Sei tilo iai. E se teimi ia ona toe otula i leo le o le talanoa i le fionga i le li i ampasa le sunga to le foa Reverend Larry Tupai. Ia ma le tāpenanga whawhitele atu lau fionga to le foa, Reverend Larry Tupai la vea, ia mo tāpenanga mo le tātou au ale. Tambalilo mai awa mai le nuu pele, ma le tātou a inga i san fotu i le motu tele i sa la fain. Ia, la tātou o se tale pe se a o ngā lulue mai ia le tātou engineer. Te lenga sa le aula i seisi vaenga tā uotele. o le press conference le o fatino i Samoa ma le fionga le li panemia ai ona ngalo sa fotu le tatou feilo inga ile asforele ma le tatou posiva ma le tatou fifia tele le na numero valu our street i Otahuhu le kalapu ale Oats ia po le uni la kapi fo ale Otahuhu Rugby Club, Luas Futala Lulfale. Plenty of nice, beautiful food. Tato wa tala pese, ya tato talia, ia le tato in sneer ma le tau mwhainga. Toe koneti e tato i Samoa le press conference. Se isulungi ai o ita lepe tu planeta po ferea o iai ina fai mai o sautala pena eta wane ai oi wasengan we fati loa lofa ya oi hani
E taulo ufia fia Pua oe wai maua Malingi mai e ia ulangona E mole wila ia ufanonga Mafaiti tili ule alofa Oi wasengalu e fati Lo alofa ya oe hani Fai mamoko ko ina I tau saunonga ni stai. A le atoanga ma le ano atoa o le tatou tapenanga. Ia maua le avanoa. Faa malamalama I le atunu. Mata upu lo fia faa malamalama ina. Le au nanga siri le nā ma le tā ua o le sa tau. Fetu na I pe I futia wa sola ma so walui o lea. Tatou tau nuu I le manuia. Ia malfi le mule nei tai o manuia. Ena manatu lea le pa ia o le tatou. O fono fa aval te mo sola o ina fu I fa unha pesa le lato performance fai pure fowi o mai nei ina fu lola I po le performance ai fai pure le what awa ina ya tangel tala pe HRPP po le performance ala tai tai fono HRPP le na tu el blocketi vai o te territorio o me ami tonu na e fu fa unha capinete fai ai sei fa solo ia tu lango interviews o la tu langa ye la for fa tu ngal committee ia ona tatu tu etala no lole o ai lava filia ia ole na la sile tasi al baina la la me fu ngalo tu la tu te avede ni ngale la fati il fam sino ko la sufi o lana le na ya tau dai mani no afenga fa vai al malo a fa ye fina ngalo le na va no tu la fono ma tu te le te ena na manatu Paula valeu fa tatia fenga fa vai al malo ale tato soro fenga fa vai o fenga fa vai fa sala laua va no uma o ia fa uma la fa uma mai il committee mal malo o tari na ia fa pe o lona fina lo le tu lang ol fam sinonga tala al fam sinonga pa chamola va no mo fiona te dole le vai aso tona il fa sfata tan no me la fiona non sta tupe Tulanga le ole auditing of what tato tupe. Fulang sa mo mai le sa ma tatai ko ma waste of time waste of money le toi faino so imo tu si pa pena ale la to ya ni ga mai tu ma fisili le tato papi le tulanga o to le tato forensic audit le teni ona lo pe wa matanga wa tu nisi o pa matala na ko pa ma ya ko pe o to teni le tato forensic audit ka man mori
O tae ao, la urua I fono I la soluru, la urua I fono mo ka peneta. A tasi al tangata no balau mai ai o le minista o Sotusi. Fionga ia paunga. E sila le li poti ma whaavai o le whaavai mai I whai unga o le susu enga le na whai. O le mau o le fionga le li minista. E te le sila asanga e taunto e tiro li poti. Ona e tūlanga o kika eno mai vai li poti. O kika mai whafo. Peitai, na maua le tala mulimuli. O lo ua awhia I mā tātou o kika I nei. Witi so lo tele tununga. Tu upera ngā luenga e whai e o kika e mai whafo. Ina ia sanga tonu lava le tūlanga o le susu enga I atoa me umolo mai. O le whamtalanga na le ministano mai e tea. E au la solulu a tonu la o atuai fufunga o mamatilo tilo loa le kapeneta I le mafuanga na lai o na vairi ili poloketi umanei. O le mau o le malo tau o le malo le fatu atu lai mai. E le te tau na mato mai pongi sa tau ave le atunu whapea. O na fo na mafuai lua felusu tasi o mato muli mawina te tau na vairi ili manino le malo fo la tu lai mai. Au mato iai mal sa pito. Ini poloketi o lesa iai le tūlanga whapea e le ile leilo na whaafoefoina ma le taununga. Ma le atau te mori mau. E iai poloketi na whai e le tau nuu se taununga le lei. Lena mafuai o na whai le forensic audit lea mai le ruafe lusu tasi. O lea wa umal no whainga o le fitoa ameli poti. Wa umi tele na whaatati. Mel lipoti ele o yo o ngal men fa yatu su cheno lais mai lunga lipoti o lupul na mai echa ena laino to ta pal minista to sila au mai a no mata upuna laina su el mata po le ama fuanga na laina fai le poloketi fa de tenga le wala le na fai nei si se furu family ona ai fa kilomita o e sila I tuai si po le altulanga lei le awala. O le matua le tūlai se tūlanga lei, se furu family ona 4 kilomita se tūlanga whapea. Ma ta upulaia, e le mawhaina alo e vai al malo. A wawo e te lea afiang, o ai o whela ua ruel tupi, o mana whatale awala, o le leilo na whatinonga, le leilo na pufuanga. Sa le leilo na monitoring, sa le leilo na supervision. O ata whapena, lena manatu, e tūlai mai fo I susu enga lena mai forensic court, peitai, wale o lea. O le mta upu le sa no I emul pola e le losa lau miliona o le tātou pasene o le tātou talo le tupe, io e. E le mawhaina matoro mai loa, wha solo le tātou ngā luenga, e au noma le pesiringia, o le tupe n whataba le malo tausi. E ta tau na manino me uma I le whasolongo ngā luenga mo le alu mo le lumanai. E le se tupe la ititi le 2.5 miliona. E le mawhai. E ta tau o na vai iri ma ave le pale mene. Le whaonga aina o le pasene o le tupe le ana mai. E whai e le malo. Tau ave le malo ina ule pasi el talo le tupe. Ma o le pli potina e te tau fo ina ave teipo li rumo le pan mene. O le ale mena whaonga ai luse lau 5 miliona le tono le fia masina, balu masina. O mea malama na, o le ale mea te tau, pe sene, pe lua sene le afu le tunu, e te tau na malama le tunu. O le upu le whape mai mautupe. O la whawhena le mai mautupe o mea te tau na malama le tunu. 250 million. A mai le ripoti. Sila, vai, ale lei, piele li. Ai o malama le tau venga o le whainga malo o le teimiri nei. E a ngai mo le numana. E leo se siala I tu, a manino ale mata o le vai. Ia ua solonga le lei tau whainga, ale whainga malo isi tātou tera. Lau pasi tātou tera, le tupele na pasi nei. Me alo ia na soa le pule, tera noa, ama va ai le whaasolonga o ngā luenga uma ina ia malama, ma manino le tunu. Te whiwasine tu whamamole tu langana walawa saliputi o last week. O los full lawyer suspected cases o le Misena.
e se mai la i le whatinonga tu i o i whanau. O ane se whatinonga malo whaita wala tu i tanga loa le ma o whapea o le isi mafuanga pisi me whamba i lea wale tu e o mai na misamu o podes o tu la ngai whemaranga i. O la se sila sila whapana mole na whionga. Yo le sa fesili mo ila walawa lua ia vai asa talua i talo na mai ta anu wal to Samoa. O i se whapo me ngal malo ina ia au mai ni alo na tu o wa te o lisi vai ngale sa ta u fo mo fa mo tino e lo shu. E ma wasi le ni alo mo ta fa na ni o le tu no e fai ma fu i ta anu tu no ma. O i se whapo mo ngal au mai Samoa it celebrates for left to no e se mai parade se whapo mo le no fu. O whewhale o fisa whasera lau te malanga. NUS o ia le lake. O le tātou soi fu maloloina e te lea ngā luenga o le tau whail te minei i le le titi. O mana vela vea i le whionga le Minister e te tāpena le leile tātou awareness o le tātou tui. Mai se le tātou misela is lewo o mai Australia. O vili mai ai New Zealand i le whionga e vao tāpena. Toi fa tūlanga, pola tūlanga lei tātou vaccination mo tātou tui o misela. Ma lai fa solo nei lato por kalame. Tūlanga le fa lelei o mtanga luenga, tau matunel mato fono nei. Fa ululunga o mtanga luenga, ma le minista tupe, ma le sui parmia. E fa tatia la foi mei tupu. Sioki a tātou waila au. Leanga le tātou masini fai o kiseni, ma lepe tātou siri scan. Whaatali me fufuru mai sa vai ia tōtonga e whaitong fitinga fō mai. Ia o le tūlanga o le whale tonu o le tātou whalmai lau tā e lera i titi. Ma e te le mea le ta pena le teimini nei ma o lo whaasoro tara noanga. Tau nuu ma le vai aso le nisi o tangata ntar sanga whapitoa mai tiro le whalmai po a uma masini rai ai. E leis tātou masini vai mata, e leis masini vai tina. Le se masine vai to tonga tu lo lava o tina o fatu ma me uma le wa matan tatu to ya nga ia la o mai tutuila tatu o kesene le wa mata tu fa solo tutuila si risken a o me uma na fai tolu tau sanga talwai in fail tatu si risken tolu tau sanga talwai in fa tu wail tatu o kesene fa le ton lono winga te lere ngā luenga taun whaitar soi fu manoloina. E o voila le o kanga o tātou baila au. Te le. Aolo o ave pēa le whaalangula o manga ma le whātua tuanga le whionga le Minister. E tau ave le ngā luenga ina ia vavena fo ia umamta upu mai. E le tasis whaifitau le soi fu manoloina. O lo wha solo tau manga le temine. Ao mea umanei. I lo se mea ta pena se tau sanga po se rua tau sanga po se rima tau sanga stasi. O me sa tamta pena me le taurus fu fatus wa sanga taluai. Tātou te maua o mai fisota ingo e oka e vai la au o e o mai fa pi masini ma e faile maintenance, follow up, ma fa ngā solo trainings, mea o ma va pena. E o soi fu mano lo ino priority na tātou whainga malo. Peita, taunu mai tātou whainga malo le fato a iwa vai aso. Ia ele alo se atau la au e nau pēa ma tau mwhai o lalme e o i ele malo si temine. Wha lea tūlanga umaia, tātou tō Samoa i oe. Sa au mata fo le tau mwhai ngā alo mwhana o le tunu, whaftai le tua. Au le mea lava lea e tātou te alalanga pēa. Ia o lono o lo whai le whatu mea, e le se tupe. Lo tā alo ta maiti mai le lato wanganga ma le lofa i le tunu. Au mea umai le lei mo le lumanai. O umana whata atia la fu o le malo, o na o i lato e au taunu unga, pine aulo, ia ma pine tau aloa, ia na mawhai fo ila ia na whapena, e tele na nau e maina i tama i nisi, e whaise whaea mea uma whapena, e a tau te tara noa le tino tupe, te lo fo le liki, ia la fo i tau whiula la tupe o tato iuni, le fo i tau whiula, ia a iei lava tala tonu le umal whai aso le li, mai ai fa pe tu langa pe na yel tato tai to fitu volen champagne le langi sabets yeah why not to no ise taimin tato to no vole fa man yanga mola to ai mo moli le nga va tai e alo fa na vola tu no ta alo fa tai to Samoa fa tai fo ile tato lak piuni tar si ia tato sa fa ngal tato World Cup le to ta sita longa la ma lota longa lu
lo fio mo le mo o le tu langa le lo se la ri solo le fa mo le si le joy tu li tsao tu la o le sa Samoa le fio mai le sa fa ki o mai a ona si le mo ti o sai o le ko ti le o le tino o le forensic audit le fio o le wa mo na Samoa le a fio mai sa fa ki o mo si le report ma o le report le tu ina mai fa ko e o yai ni va e ka o i le fati no ma ti na e le sa fati no ga ina fa e HRPP ma o le pe o le mafu amande ali e le tino na sila ya ia na to foi tula ai pe na tatia mai na se o mai ia ni le fai na malo o le sila le ia le tu la mali le forensic audit Ya, tautala mal whaaloalo o le finangalo fo i leu whaalia le fo i sāwea ma taitai o le mano. E o te tāwhi o lona le finangalo. Ai le mawhaina muri ta i eilo ulangona mal whainga malo le utaunu mai. E muli se finangalo sa whapito. A whaila o lea, la mena le whaiela tautala tustusiana i le lipoti. Ai le i o ese. O leo o lafo mai i a te au mal whainga malo fau e tau a vea le tali. E o le la matou wanga i whaile matou tali. Ma o le matou tali, e wha vai lungo matou suenga, i le matou tali tanunga, o le ta o tonga tonu le lipoti. Ai le mwhaina sauno mai sa whapito e leise meo i ai le ini wha mamongo se la tau talana na whai winga lipoti. I wish e la tau te whai al whai ungo lipoti, ai matou te lei taunu mai tonu. A me la wha atali atua ia matou se matou mai ni whai alo whai ungo. Alanga leo matou tau me lipoti. E ta tau lana whaile matou whai unga lipoti. Our own opinion. Male decision. Ila matou mai tau. O leo o vei limo le ministalo ia. O le mtanga luengo su etusi. O lana na mau lata mai ia te. O la ufa upunga na whai. To ea nga ile lei. Ta pena mai la le mea sa o le te sao no mai ei. E na mai lo le ilunga e lau li liu ka pena. Tam whai se tonu. Aor fina ngalo la vai usao no e. Sao wha pito. Ia. O tonu mai maue pena whape, ma whain whape pasau no ngana e tuu lungo lipoti, mtala no e la tolu lipoti. Ai len whaina mato muri tai i sau no ngana na. O le whape le ise meo e tasio iei. Ia le mato tele o ai ma mato tele i lau liwi na foi. Pele anga volna o le sorurul fon. Ia se tau nubelanga le semta upo le titi. O tele taimi le la fata usanga. O sa ngole ngai forensic audit. Tere tatou tupe na luai, ma tere te min wha aluai. Hale la wa matana ngina mai ni le ise mea ia ke muso e whai atu se tala langa e leo whaunu unga leo le. O susu e ngale la liu i ele tāpena ngar ka peneta mo le lau liwina o lea. Ni poti utu ina mai. O le sia kuta o ku whautu. E leo ia se fufuanga le whaina mano ina ia whaatino foina se o le timo le poloketi leo le whaungaina o le pol whaatino mo le poloketi a miliona tana. Tupe ia mongo na whaatino le poloketi ka sanga tupe Ala e whaatino. Lana whaile o kita le malo. A weta pena le o kita. E lima su tasi tu malo, lima su kasi o kika mtalo le tupe. Every report is audit. Ana whao i tonu le tanga luenga o tinamita maitai. Ai ono le tatou poloketi fau. E taun tatou matai tū le lei. E ta tauna i ele annual report ale mtanga luenga o tinamita maitai. I tūlanga o le tatou poloketi miliona. E taunta atia le lei ai le anga tonu le tau. Moi nā voi. A tau te awa o mai eini me le lei. Mani mena whale tonu. Mani mena la pele vai mai tele a whetuna inga. Paua leo ngai na sa el whai ngā maronu tō mai luafe. Tina utonu mai le luafe lusu tasi. O le whasolo. O le whasolo. Ina ia alu leo ta whelo. A le ta pena le tūla whanu. O le fo ta pena le vai lua ina o le mtanga luengo tinamita mai tai mal developing o tato district development project. Ina ia manino le tūlanga le ele se tupere titi la wa assign mo no fo inga nei.
2 miliona i le tausanga, se 4 miliona le 5 tausanga, 5 se lau miliona i le 5 tausanga, e le stupe le titila. A ta tau na whata atia le leifa inga vāvai, o a me le lein tātua o ina whai, o ani me whale tonu, awal whaia, lewa matara melo te fono. Nanga i le te taunto e sau whais te fono, le wha maoni, le tau. Ai fuala i tonu unga i o susu enga le la mai nei. Alo lofa le tu malo ma me uma ma le malo i sao le leifa inga bloketi. En tonu ula i el tonu unga le na. Ala ei mau ia mamoli meu. Pa ngā solo me te mul palo tau whao ngai siak i whong wabai. E taulan susu. Nau te tonu lai limo le. On tanga luenga i susu enga na. Whawhianga regional airport. Sorry, no fuel. Ono le sa inga po i Samoa Minister o tupe. Le wai en taimini. O le pausia o le regional airports o nungon mani ngani. Le po isatu lat mai ni po isabi ang tata ito. Yaman Minister mani ngani na waita. E se sila ni Faiva o kapilita i sila po iya leito. E ai nei me fau te loa add-on i lunga o forensic audit. O le mea whaino tau tino atu le temin nei o le wala lea na whai le Cross Island Road. Se i tau nuu le whono le sururu na fsiringia le tūlanga le nsau no i elmins tau tupe i tūlanga pe o yese mea na e tau ena fsiringia i le regional airport. A se i whalau tele pe a whapea e whono ka peneta ma o ta pa almet o mano whautuaina le suipane mia o ielm tanga luengo ngā luenga. Whai po le ale taunu ungo le sufa miliona le na mai 4 kilomita. E le te tauna tato o ufi le e mta upulea. Al me lava le na ungani e tua e tautua nā le whiriwhiringo kon kalate. Ia lava tato intinia ma tato supervision e o e vaaire ngā luenga ia ope o toto sisila e. Ao lau vaai e o mai mautu pe tele. E leo se fōlinga le lao se 4 miliona i tūlanga o te tele mo le taunu unga. O le whamoe moe ina i tātia mai se awala tātou te fia whai ngā malanga o mai. Tūlanga leo ke seni lau whio ngā o leo te mana tua e sele whale ke seni leo whale tonu temine. O le vai taimi fo ia le joka. Sa iai le oxygen plant fo. Sa te tana au tu lai mai le whio mai ai o roi ni tamanui si i o tamanui. Pari mai. Le lewa atu fo i tau sanga le ane tila. Le fo i sa whaala wino ai fo i le i truck o le oxygen lava. O lona winga wane o whaale tonu unga ia o nol whaale oxygen le sa te tala te mio le joka. Le whape sa whape boe mo sa mai. Ia ale ane whape tu i sosoan. Ile ngata lan whaale i o ke sene. Ai pensa toi fausia fo i pe tato e whaale le oxygen plant le sa iai. O nau leo te mana tua sa au awai o mai le tāna mau whane. Ma le sau noa ngā le fo i sa tūna i ngani fo. Pe o backup ia o le whale oxene lea, a leo mai tau atu. Pe o fōringa mai o whale tonu ma o ke sene ia ia i te nei fo a lea mai i motu o whiawhia mai i tu mai o ke sene. Au te ripo ti atu, ua taun uma plan se lua. No o mai ni e te au tala le minsta so fu manoro ina mala na whenga luenga mzai i. Te le o ngā luenga wana opsi sili wha whena wha pi, oina wha pi ia na whaini trainings, o was the monitoring, o kaka supervision. Hai sau tala i la tole no mai. Ele iai ni to le ni le lei sa whatinoa. A le lua vai son solta malo wha pi msini to er. Ploketi wha pia. At least 6 months. E no foltanga te whaapi ploketi. Ma train umai la tau e tau ver ploketi. O whaafita uli na leu ta. E o wala tato siri scanner. Saving. Hauna mai al company whaapi le mea lua vai aso o a masini e technical uma whaatinonga operation ma le whaawonga o le tulang. Whaafita uli na. Le sa mato tarano mai ana nei polala ua lai mwhaina. Ato e whaatau se masini le soi fo malo loina.
Au mai matangata I tausanga o mai ne to lengi tātou tangata ma whai ngā luenga I malato. E operate machine. Au whionga I tūlanga ni lo ke sene ma CT scan. Mai le te tūle mālo tausi. Al whātau sanga tanu. Ile ia dia di mai tūlanga whale tōnu tūlanga. E rei lewa o tōu whale. E tau agai whai ngā mālo. Aia dia di mai whale tōnu. Ale asa tausi na sila ia e pisa leo whionga I te mālo. Se sa ili po e si o whale a ngā pasi ni po al whapea. Ia tau tala mal whaaloalo. Ai whale al matenga. O le apopo inga le whai atu temini. I le tasi fo le whain tupu malme ta ia fitere le fianga. Le fo le tupu mole maule na mai meu pe whawhal pawa. Pe whawhal pawa koe kia kurole o ki senge wa whane kong. Ia e tarusia. E reo le mea na le lifa I el masa salonga le alu. O mea ale atunu, o aseta ale atunu. Ai misi, o soi fo malolo ina le te tau na eise mawhau fau sesi. E wha aleana se masini, ona se whainga malo. Ai wa ai le lau tele o le mea ne mawai o ki sene ona soi fo malolo ina o tangata. Mai olo matei tu, ele o lai titir matei tu ina le mea na langa I wha le ale matenga le tu langa le na e la tau e whaatino I mea pe o le afi le na tupu mai sa vai. Wa kongi ar ka ngakale o mea I kongo le afi, but it's a brand new engine. E le lai titi. O le ala me la alu ele nei afi fau ato toa. Su e akua ka pē cameras. Ai poloka e mau mai fasi o mei kongo lefi. O whaafi tau le ono tupu I lau yonga plauli. Ai tauntato tiu tilo le awala e awaini tūla I meini ma fau whaunga whape neo ni tangata. Nā tau te whaaleanga me tō tino le malo. Ilo wa au le sa singa senga I le fisida tua se si po wa mai lo au le sa fe to fite po mai to to fa fowina ia lo manua ia matula ma fa pena Ta ftai. Mor si fia le tunu o le lua vai. O vai. O vai ko foi o sa ngongi si o ko o fa sera la. Wa kipiro vai. O le a ko mai o vai lua. Io tua lima lua vai le fuoko si sila mai lo sa vai atu. Io vi ele tua. Ale fatto nunga la vai no style for ma. Fatto au la ngona ti nga ina wo mal palot. O ina no sa vai mali for la mo va pei. Ia o taulona fai se malo longo tino vo ielo se masini. Ai o taula o va mo o maua ia tau sini onga sa fai fo ile firfiringa le tunu. Ai o manuia. Na fa mai fo mai o te fai te o mo le si ono masina e o fa tu vai siriro o ke mo fo ila lo isa mo mo ka o veo ki con lo fisa e la mano lo si sui par mi ko ro fa kingo mo nga luenga ya ka la ko nge o fai te tenga ai le se meta sin fale tonu o to tonga uma no o lo fai la si scan fai la MRI a mai uma li potia fo mai o totonga uma ele ai se metasi e fale ton. Se vana ngā ia tu lo lava lo vai o le wa umi no usavali mo tu umi taimi o le whainga whiwhiringa le tunu o inale na mafuai ai wa uma na whaia e tong fitinga fo mai ia o toi fo ilo malosi. Pamuna lo fioma. Turanga tato valele. E sa o le la ko luka ko valele mai tenu mo singa update ko te. Ia o mana fai le tautinonga le tunu o le atu e fai tato valele. O le taimi vole na uia I New Zealand ia no ifo o maita ma whanau ma Samoa ia sa kapeteni New Zealand. Ma tofono I New Zealand. E ti laulala a la mapuni o Ryan le atali o e malto telo lau pailati. Lai fai ngalunga uma all over the world. E to fala ma e ti laulala le ia pailati le New Zealand. E fo le matala noa. O fatu o tou ai vea valele o mai fautua mai po l'alto ina valele mai kako valele au ngi ko pong salma lo e fai se tonu ele la wai o lima uma le lato fautuanga e mala tar sanga I ko fo mai sa mo mai ko ave kako valele o mana lato mai li poti tu sia o la pasia le minista male pota ale tato sa mo e weis e tapena tato valele ele la loi fo le lua tato vale e lua la wa matail tato tapenanga
O le whamoemoe ia tatala le abanoa. A pia Auckland, Wellington, Christchurch. A pia Melbourne, Sydney, Brisbane. Ma le a pia Honolulu, LA. Tātou tāpenanga na le ufai. Le vauto whaafonga, tu whavaunga tā mai tangata o mana, malata I lima se lau le mo le shareholding le vale. Taunu mai nel tō tele tangata, ua fia awai uma tangata le shareholding mo le tātou whamoemoe. Yes, le la whaasoro le tāpenanga, ai tātou tele to e opo ngisa. O le whautuanga na mai ripailate nei le tu ainga maa lele whetaui ma le taimiri nei, taungo fia na vai, taungo fia le ai pensini, ia malato o lato wai e whaafoea. Ia alto tele nei tama whanau le tunu, ua tāpeu ma le lalulangi ato no o lein tato valele. Ai ma whain tato toi whaia, asa tato I mele amatanga. Sau le pili, sau le losi, sau le toa, sau le manu Samoa. Valele umanan tato ia vai temi, ana ua paula wa kako lau fuanga kai valele. Asa kaunga run wha pisinisi. Ua tō vale temi nei, ua tuasa o loko ale New Zealand ma le Pasifika I kako kangaka. Before the end of next year, or the target le na, before the end of next year, ia o toi whele leita tō vale le lapo. Ale e whare leika koko malaiki fole oi. Le malanga I tutuila. Al whamoemoe le na, o le whamoemoe mana o mi aile le lango whatasi uma le tunu ula langi atoa tala le vanoa. O ia fia shareholder leo o whai atu, a mata I lau lima se lau tā lape a wape te whina ngalo ai. Au tā pena. O sa umama dipoti tolu wha lima matou whono na whai I New Zealand. Ma la tau o ielta le tō mai whapitoa sa I company valele no ifo lai sene, lai whele lei New Zealand. E o mai e so soani I le patara noanga po when me pitu siri ni le infai. Leo fionga o iei pere valele lo fina. Le tō maua o ise tāru sanga le Qantas. Na te fia whaonga le tātou foi nei le bao tātou mau kilana. Le malanga mai na o le New E malanga mai e hui le se whainga paanga mai tātou Samoa e hui. O ise o whaonga whapena. Ia ono le whatua usau. Te leo lopo I ni tāru sanga o mai se I titiro po le ale tūlanga I o tātou tāpenanga, tāpena tātou mo tātou. O te loa o le I tātou laisene ma mea. Ai watau tātou tāpena, leo tātou ready. Le whatua tātou ready. Te mua sa tere I tārafu sa tau tongi. E o mana whafo mai tātou vale la iti e lua. Leo o tari tonu lo te mi tonu nei o tau en tātou toe asi whanor ka peneta ma fisire le minista o vale le pe intar sanga va pena o mai. Fionga o la fisiri whamon lo leo no lea sa mi putia foi. I tu lavene o no si ina singa singa. Ia sa whatupe foi I si o ai. Ngai ai mi si ina si foi. O la fisiri le no fionga. O ia si whamoi moi to be in person. Tu si ina tongi whatupe ai ni si o ina nai o ai. Ngai ai no si ina Ia, o tūlanga sa o lava ia. O le teimi na o waafia I ngasi. E tapa me le malo le seleni. Ia, e leila se si mea o te tapa ia uia o no tofinga wa. O me lava ia, o te entitled ia I lo tofinga whata I le malo. E le whapevo I ria venista I momo sa abe. Ia ono tupu malwhawe lave le o iesta to tupe. Ia lena laina tau whai se o whanau ma se o ainga atua e ave le whamoemoe. A lau whaafsiri, ia o mea lava ua tūsia lapa. O le nau taru noa o a uma lau whanau e tongi, e la tongi e lau whanau. E leise whamoemoe o te toe tāpale malo mo se reimbursement. O lava lea, a tonu e Faiva e mwhaataitai ngale le atua e mai misista e tai le atunu. Ia tongi e lon pāse selwai. I taimi o whawhita auli. A sao o whekau markai mo rei kupe, ia why not? E lango whetau I lo taimi, e sao e no money, there's no money. E nā rei rono wapa uia I siau whanau ma siau ainga, tongi lo pasese. Ia la e tongi, e re whapea o se mea, e se si e sakanga kupe, manu volpa I atu company vale, leo nei pa anga fo levan whainga aluenga, e malato walofa mai. Ki u kupus whaula ve keo, ngi e ren whainga api.
Pei o me whana to ngani ngani se na uwhio. Na ni mato report I sa pati no mai eskuti. Ia ua saunga mai fo'i ia le management I le manager ni senes. Tumasi nga whale tonu ia ele nga te tutongi lau whainga mea. O vaenga le bisene se pe o whaamaru inclusive education na whanau ia e ia whianga tu mangu soifu. Leo lo o wa o mai I le fia mala malama. Ia e mese po i le lotu tamu whai na upio. O lea lau saunga mai fitu masina whane tonu. O na wapa unu ia ni e tupe maua I masa niola ratu o maru. Sa tapa ko ina se fina manu mai le ofisi silo ni tangan mai na wao. Saunga ngai au. O le tala whatau o tupe ne wai e te ne ua pasi e te ne. E le ai se tupe whamatu o le vaenga le se nisi. O le ai se budget support. O le saunga ne ai au whamu le lau. Mana le pau lava I organizations na mwhai o na whama oti atu lato se ne ni whamatu. Ma vaenga le o le au sign language. O le vaenga le ai pō vai. Ia mai whala kutupatonga tō mama kore poko ngā tio. Ai le o a fia la ia vaenga ia se ne se ka mwere lo fio. Se mta upe o leo te I loai tato a tali mai lo fio ma a e o sa ngai au. Ia o lo ta pena le la tō te tō kabinet. E tu o mai mo kabinet. Mo se talo sa. Pe ma whai o na la tō whaonga ina se si vai le si vai ngai vai ngol la tō packet. Ia watu I se sosoani po si vai na leo se ne se kama. Tauna tō atu pia I o Ia, o le tapenanga la ba ia mo sosoani ia o ngā wapea. Tapena mai ala mtanga luenga. O ai au foi la sa tauna tapena mele mele mo le budget le natu. O le ala recommendation e whai me natu. O le mena titilo e tuasi mpasi e kabineta. A whapela lele I tapenanga mai. Ia nau te whaasau mai. O le ala tapena mele pepa. Ma le mena tauna whai. Po lava leo le toa tai nei tātou a inga mwhanau o lea fia. A wal mea tāua, e lau tala lato tai tolu se rau pensione. Sauna. Ia fia mwhanau. Ia, lako uma lea mana o ngā tūmau me la, a fia ngā tūmau. Ia o misi akul piri a o ngā e lawe akul ngā kod se rau songi mo lato. But nau sa au le sauna o ngā e au. A whaina misi lana original budget. Fai mai ira pepa e tue merkapeneta po afianga o le mele e taua. A le lau matai tū le leile me tauna fai tapena mele pepa o le pika e tue merkapeneta e sef sosoan. E fai ga. Ia tunu ufu isa e si nga se nga se atu iai, o lea fo ina mai tau ina sa. O wale anga noa e te whenua e atu ai tai una fo ima alo. E misio le fio mai a mawasa manea. Pere I a whea le lua whenua ina o fio mai a le matako fo le visa mo nei tātou tangati. Pamu mo. Ia, ana e tau tiri fia le taurumanga o fiwa e vava atu vasa mal parmi o Niusila o le mwhai alfi fia lo e mai. Ena leina whaatau nuu mato whilo inga telem taupu. Ina maa wala vai ma wā wasa. O no ia o le minister o whai whafo New Zealand. Sa a fia, telem taupu na a fia le matara noanga. O mtaupu tau le sikisengi le na talia e le ni benefiti. Sa o vo iai. Sa o vo iai lau tau talanga le mele ia tātou i nei. Whaing tā telem tātou whio I pātupu wharbelawe. Aso ia a apalai le lisa e maua I sinave mau mtu le visa. Sa I foi tātou visa o multiple entry. E te aru whaafia le tausanga. E le tasir masine te nofu I New Zealand. Peitai. O le ai umana meta lo marka o viti. Ua matua whaingata mana o tau tino lava ia wawasa. O le matai Samoa te malama le mele o te whatuai. A tupur whaablawe ina eo mai matai o le ainga mai Samoa whai. O isi maliu o tatanu maliu. Ai le I maua se visa. E o mai le so ua matua whaingata lava. E ma lasa tilo le tūlanga. Ai fu isa in whaatal nonga mua. E ma nisi o taitai mua le tunu. E popole al tūlanga le o le lai on tangata le tunu. E whaatangai tu ngā mele o visas.
O le taimi nei New Zealand, e le la loi for tolu afe overstay ala ye. O le mata upu tu ngā le nā lai i New Zealand. O le to tele o tātou tangata no nofo, wha sori tu la fono. O le lawa pala e kunge ka konge wha maongi o i palawe lawe mamea. Aolo tu mai le lawe le nā ilunga. E le mawhain song whakangaka ko uranga leko kere kako population. E longa tolu tātou i atunu ua lai le tu la fono overstay e New Zealand. Ia, o tau nua tu foi lai, a laua saini le petition ana afa. No tu lai e lango i le tūlanga lau tele. Langa au ngā ia tātou na ta upu. Ana mawaila na petlata 5 surua whea na saini na maua. No fautu eina foi le atunu e lango. Ono tūlanga lea e tauna lango e whawhengo fie mo tātou. Ai no whamamala mai a wawasa. Ai eile sila asanga sili atu. O le vao le malo Samoa, ma le vao le malo New Zealand. E tera no ai le level o whatei tai le malo. O nala na o iele matera noanga ma le panemia New Zealand. Tele fai mata upu sa matera no ina. Ai wa pupu le taimi eile me malanga ile li. Ia awe e sau no mai. Awala eto e saula au li tau sangfau. A lela urwa tu i Samoa. Lela usa uni le lei, le tapenanga, mo le whilo inga muli ma le panemia New Zealand. E tala no al tātou treaty of friendship. Ia. Ua ono sumo tupu tausanga ele o iei lava se taatianga taun taatiai. Whenga inga whamao malo ma New Zealand. A leo wa tele ane lava mata upu wa tupu. Leo tele malisi tiseni, saule visa, paulia le vaa. Ia tātou RSE. Ai wa taun tātou tāpena. No whatule i so foi mai Samoa. Tauna whono le ka peneta. Fai le fina ngalo Samoa ma le malo e tala noa aire treaty of friendship. Ona whata atia leo se ala fo me le popole mai e. Ine me ane wa tatala le visa. Ai alu akur fiku afe kai o akware ropo feo ye. And we also have an application to do at the town tato tautino in New Zealand. Wa fena alu tangata free visa ato e fo i mai pe umana na lua toru masila. O tu umana le popo e fo i New Zealand i mo tato. Al malo ai New Zealand lau vai. O lo tatala le avanoa mo tato i so se matau. Pawal mea o tato tarsang. O saunoanga na palmien fa me all you do is to ask. Ya, elang o le fato atau nu mai fainga malo. Te mana voi la le tu terano per teranoanga fo le fa samsam no umana fai upu uma. Sa fai li poti teranoanga ai tu ina fontanga ia mo rumanai. E tauna abelo ia tātou tarsanga a written proposal. Ina ia turi lo ai, tasi lua tolu whaalima tau se fu. Ina ia uane i tua whaapo e vanga na umana umatua na teranoa umala ia. Te tauna follow up, e te tauna ile round, tau fuina ina me whapeo tau sanga uma, tauna whai follow up. Ta whai oina e tauna whai le tātou hai komsina, e ma tātou konsula lai Samoa, e ma tūlanga uma whapea na, al whamoe o le tātou visa, yes. We all agree e tauna whatūlanga se me whaingo whirwhia inga tangata. O si tanga rewa i le o le whamunianga o le tensione ki mātua. Tol se lau mo i nātou. Ono su ki mutu sanga o le lor fitu sikuru. 5 se lau mo maua i le masina. A le mata watu le whamunianga le o maua nei le taro le tupe le whasina. Le lau ta sia uma i le toru se lau. Mo le whamoe e whato a whatino si tangana mo le fitu sikuru ngai i le taro le tupe fo. Ia, o le whamoemoenga na umana tau tino le tunu. Ono su 5 tōr se lau. Fitu sfulu 5 se lau. Ia, e meri whautuanga le tanga luenga tupe ino whatara noa le tātou paketi. A mata whaatino le tōr se lau lang ta sietanga ta uma. Mai le 2 se lau tā la i le tōr se lau. Tātou paketi lo lua fe lufu rono lufu fitu. Ia, se e lore luma le tai 5 se lau le al tangata pensiona. O whautuanga la le tangaro mo tupe na malo. Le o mafu e una le patinoina le 5 se lau le mo fitu. Iyo e. Po le ata urumanga o le wa umana tau tino le wa mata. A e tātou te fua le nga whatia le teimine le varu masina leu wana le varu masina leu tātou waluai. E voi sa pisa o mai le ato le 2 miliona le entau 2 miliona momo. Na le varu masina le tātou waluai.
E le mawhaina watu le 2 miliona le atorsu 2 masina o le term o le tatou tausanga. O ina pui la sa titilo. E langa o tatou e amana ia whautua ngai la tō loro kea kupe. E whamele lau amata. Tatou amata le tōru se lau. Ia ma le whamoe moe le si paketi le so nei e whasolo le lima se lau tā la mo le fitu su tausanga i lunga. Lau whionga tu nanga le whona whaawai. E whenai whamauti no i whamau mole. E se ilonga la hea mo te whona whatu atatana. Ia mai se whoio o la mo i la tau me whainga lunga. Awa na ni uisi na tau ni le tawhi. E tui te tongi mai tau ni sa whaamani mo wai. E te mokuri te tongi na whaamani. Mantua o tau o le whatu a tātou o le o onga o le fisuia ingo whainga malo. Ma le taimi wa o mai le sirima tausanga, ma le taimi o le sirima tausanga. O te leo whainga whaavai le to ilo ilo. Wa si i leo whainga luenga le malo ma le to tolu. I to lima, i tono whona whaavai. Si i whal whainu mela o sui a wea komiti, i nuu laiti, ma nuu te tele. O le no nofo ale i a nuu laiti le sufa sui. Ala o si i sui o nuu te tele se furu lunga ai se ai le tei lava tu fale na ia fatino ngalbenga fenga va vai la ia fata til te minu fa popo le sto do e tono komiti fon va vai o e matanga te vai tupe e matanga te vai polo ke ti matata so son o mena na o mai tato fata usanga le na lumana le o tona o mea ina ia mafai ona fa popo le malo si anga mar capability mar capacity tato fon va vai e malesi mea o tulanga ia o onga e te tau ona i le taimi tau e o mai e komiti whona whaamai o lal me whaatanga, o lal me le whaatanga e vola whetu nai pia o tai au e whoina me le spepa a le mtanga luenga e whetu una i eile i le whaaturangana o mea lena whaasolo e pia no vai atu leta pena mai le au vivi ato o mtanga luenga fau e ese ai lava le poroketi mo le tina o tu malo ese mtanga luenga o tina i le tu e whaingoinga mtanga luenga o tina whaingo mtanga luenga o ainga e a fia mai tina whanau tupulanga talavou o tangata a e vai se lava le tūlanga o le poroketi le lima se laulanga o te le tele le tūlanga o le tupe whaanganga mo le poroketi le o lau whesiri maila le tūlanga pe toe back pay umatangata o le tau te haru transition o le mele uta pena le teimi nei po ai le swainga malo e tūlai malumana e le toe motu na ala na ta ofi uma le teimi nei se i lau li liu po e whaafena lale results o mei na whai a mai uma wha monga uma le whātau sanga le nau numai nei wale le uma le meo le wha au au le watu au uma le whainga malo le Wa felu suono awa manatu e tapena le teimi nei po oani ai ai oani me le leipe ono fatu momo fai o afoini me o fa le ton ftuna Just to confirm kama mole lo fema o le transition na le ano teimi nei au ta i fono ai isui ile isui CEO sa ai i mansita ta umo fu fa sa just the kai fono ola una mai ta watu ile swinga le na mai o tangata le na apalai momo na le lua no fo to fai tanga le ngotupe ma le tangata poroketi ela sa o fa longo ti e kwa o mangingo uma pa tera no le soruru Mana le fata a tali mo lo fi ro fa mo ya o tu ro ta te pa ni si la mo si vai a so to e de wa ma ta fo no te fo e tu fo e ni tu amo mo le fi ko la si to ro e o tatou pawa o le lava uncertain le tūlanga o le tatou pawa mantua voi o tau o meita o telu le temini was a temporary le na mai nei afi e whātutu i tai i fuloso e tauntonga fiti il mela tuputa le mea le na mafua le whawhita mai tasi le na me wo umana folo le sa ave minsta momo e ta tauna whai susu e ngal mene somebody has to be responsible ele tau mo fia le suia ingo pau e na mai nea ma le temine le tau te risi aua le leanga o makako wa fia lua le pa o ai langa leanga nan mafuanga o le whai nan menga le whaingi maintenance oi tu wai yo fo le afiren o fatu isa vai oi nga kongi al mere ko kongo le afi ele tau tu fa panga no o afi le tau se poroketi ese le terena fai
e ta tau na matua vai iri lei pola le wala ngole fa to fo mai fili tele no le atu le minsta a faila auto e se kur mele ke mi e le se me mautu o le tatou te anga i tu whare to le lei mse longa koe le lei mai kai fianga ka ko lo ka ko seto ale fa fanga yo i lava i eisi tatou outsource me o solars e ma me fanga solo tau so ni mo termine ai se longa e uma le lei e tapenanga o tele Europa fe il termine so ofsili le minsta ngalbe no ngare o mai afia na fata mai le o mai e mai lo fa pi ai ve se afia na disima o tele o maua tau tersa o tupe o tele o maua po fere lei te stil termine nei si o le vai aso tato fatal tenonga wale o tu tato fatal tenonga every Friday sa fai aso ru ma se umar kapenet au mana ia swinga le wai umala suru du stofi as falele fato a fail tato atal nong se io la so falele so ea ena batula sta rimanino Tau fionga fa mo na fa. E ye le tato va fo le sa fo le mo wa ma tau la mai au mai fa fa nga lu na lo fa la ku so ma ba Samoa. Mo vale mi fa no sa lo ma. Yo va fo le sa fa lo fo yo tu mo le te ta yo va fa fa. E fa be le sa ma le mo le ba ale te a fa va i ba no sa va ma pon. Ye tau mai tato fa nga ma lo. Ya ola se fina nga no pe ola van au mai le ba ale. Wai pele masina fōne fō tau mai ba. ia fato au manino le mta upul na pe o le solulu au tele i maua le pa wal men o whaalongo iai o fai pea le vairi linga o saunga le mu i le tūlanga e langa e le tauna na tātou o mate o le vai nuu e le stama i vai nuu tātou vai nuu fai asi so wā le vāo apolima ma savai a se i o tali atu le mta upul na pe o le so rele tu mai fam tau pu se o siri le fionga le minista te wa te le va vetu sa tali a o te ri mau po la tu lango ye ia o le anka kala ko ala mo la mo mau ko fai ki o ya nai mal vanga ta fio to yo lea ia e fa penal tato ngalwenga e tato te fe va ilia I lava ma tato tranoa fa so ai tu langa sirin tal fe ngai mole malmala mai no la tom ta fa yoi pe la vala so au tanga vai am la fionga te mai te presidente no to vala au toia o te sau tato fatal tan no na o walta ita yol vang fa fa no mai ona o te fa alolongia mo walo ia le basengo tu stala ia ai pe tu langa na o la po isa to mai tau le so ila fa yungo o fa e o tele mana o e vea le fa le tonu e tasi a fio mai o to e lava tatou talanoa malamalama to mai tatou fesilifa'i talanoa o se na telea manaia lo'u vaivai mana lē fa'aloalo le tulaga lea ua sau fo'i o le taʻitaʻi o le malo ia tau fo'i na faisi tulaga talafegai ai ae lē vaoia ai loutou paia ma loutou mamalu o lea u tatou mafuta tala le avanoa tatou feloa'i fo'i nei le taolefā e le asofari le asau nei ia matali atu ai nisi tofisiri ua le mafai ona ou tali atu ono lefta o taunu mai ai moli le ngang fa taitele ia mal malo tato auto stala ia mi se foi tu langol lau tom ta fa yo te vi se fa sel lau tato tno ele ta ia foi fale le fio atu le fio no ia le na ua fa fonga mo sa mo ile tulanga sa tu wa no atu hai e le fio ngole li pandemia ai mi se foi yo le pa to ato e taliu le I mauta malawa malau whanua ba ele le aturu pele I Samoa. Leo tau whafonga ne iai. O mea uma ia na pa ua ile sunga ile la audi al mali toa ia pe malele fo ile fionga le li palemia. Te loa wa no fofale ia sa tu ia ma ale whafonga tapa ile atunu. Ma o le telefo ile nei o mata upu sa au tala noa iai. Leo wa tawa whai umalava I le press conference le nei. A tātou tala noa I le tūlanga whainga tā tele ma le mae a o le autustala. Ia mula uwhenga ruenga a le Samoan Observer. Le ala o tō whaafafonga wa tali malama lamba le fionga le li pānemia. Ia ma ua whai I fo I lea ma le sā.
ma le tapu, I lea fo'i newspaper ma lea au whainga ruenga. Tā ua tele la hutou whaafonga. Sa hutou whaafonga o tuli o a pēr le mata upu o le tasi le miliona le poloketi. Ma wa ai le tele o suinga le lei whaatasi ai ma performance le anga anisi o I tu malo. Lea la ua saudo sa o ale fionga le li parimia. Toi whaafo I mai whainga whaavae ale whaatutua I le atua Samoa o tas. O le pepe o le poloketi o le tasi le miliona tāla. O le pepe lava o le poloketi ale whaatutua I le atua Samoa o tas. Fua I lunga o le performance a na te whono ma sa umia tofi o le whaipule o le I tu malo le I tu malo. Lea o iei le fua whaatau. Fua I le performance ma le usi ustai I ta iala na whaata oto mai le taimile nā. Lea ua manatu ai I le fionga le li paramia. Toe whaafoi le vai le mea na tafe mai ai. Toe ave le poloketi I lima o ta ngata o le whaatua I le atua Samoa ua tas. E le toe tuuina ma tuulafua ina. I ta ngata o le hero pipi. Pe o mai o I la tau o whaipule le ai. O whaipule na tōwhia e hoi le parimene. Le poloketi, e o mai tangata o le fast, e whai le poloketi, tu salawa pe vivesi ai I le mea lea. Lea ua tali le fionga le li parimia. Tu le epa malimoni, malimele, tau te tau whaafefe mai ai. Tau te oe avel mata upule whaamsidonga. Whamai, o lautou a na fina ngalo, o lautou a ia te tau, tu le epa malimoni, mali chapipi, tala a au. O le whaamsidonga. Oe ave ilu tau mata upu. Pule o tau le nāmeo. O tau wawai e. O mea ubai sa whaasoa ile. Ile poloketi nei o tasi le miliona. I've always said this all along. It's a new project and there will be many, many lessons to be learned from this. Poloketi fau o le pepe fau. O le tele I o le sona fau o tātou wawa o ina mai ai. I le tausinga ma le whaafai le ina o le nei pepe. Na paula tangata e alo lofa moni I le pepe lea. Na o tangata na whanau me I le pepe. O lea. O le whainga malo. O le whaatutua I le atua Samoa o tas. Lea la uwe mai le parimia. Lea I la. E oki ai le pepe I le bea o kou le whai. Toi whaafo I le pepe I ona mātua moni o na ia le pepe. Pule o tope tau te o ile. Ile a fo ile whamsinonga. O e ave. Nau tau e ave le pepe le o skou pepe o le pepe a le mātua moni le o toi tāngu fia tu. Mai le pepe tau si whaale lei. Ia le nā. O le whaala lave lava e le whaafonga maua le atunu o ma le tuli pea o nei mata upu. E le ngata le nā le wha lele. Wa saudo le fionga le li palmia wa utilo le lea le taimi le na tau nu mai ai le fionga le li palmia tau nu mai captain fala lave e lama puni tau nu mai ai le sunga eti laulala o lato uma o kapiteni ma skipa ma pailate sinia le olo ngā lui New Zealand. Ia, maisi fo'i airlines, maisi fo'a valele. Wa fo'i mai e ave le fautuanga. Sa ban malama le fonol na sa fai. Ave le fautuanga I le fionga I le li parimia. Ma o e ta pena mai le mea lea. Governance and also the legal framework to work together le model lea o ta unei o le public-private partnership. Public-private partnerships. O le awala e ngā ruru e whaatasi ai le malo. Male company valele. Whaatasi ai mata ngata lau tele o le atanu. Ia manatua lano o vātua le vāso na seipa vātu nei. Whainu mera lata mai nei lava. O tangata Samoa I tono New Zealand. A whewsalau fitus full maletasi na o le fast full male valu wafe tangata Samoa na iai.
whaitaunga o le tausanga le nei o le census po o le whaitaunga a whai o tangata anu uma o New Zealand. Tu la i mai eile whainu mera wa sili tele o le to tele i New Zealand nei na o New Zealand o Samoa. Fa se lau valu se fulu ma le fitu afe toi titi lava afa miliona. Tango lai wha tele. Hawaii le wha peo le lima se lau le amatai se mea. Le lope te ua sau. Sau ia lea fo i le se vai vaenga. Po le te lima afe ale share. Wa to tele tangata ua wala au mai. Ia e manatua le lei. O lo o manatua fo i le fionga i le li i pare mia. Ma e sa minsta i le nawa i tau. Le atinu. Famui nā, Wayne Fong, le tofa ia olo. Fiti va ai a foa. Ia po le sunga fo i le a taua. O to fo i le tusi a fatu, a tielu fatu. Tusi la matu le a tau sa vea. Ina ia tu lai mai ai le se tanga i le sila le malo. Le fo o ai le fionga le li parimia. Le nā fo i tu ua lalo. Na o New Zealand e toi titi afa miliona tangata. O le ala le fua ia Australia. Le le fua i Hawaii ma Amerika. Le atu Asia fa pe fo i ia le atu Europa o lo o iai Samoa o lo o le leia la tupe maua. Le talie tangata nei. Fa mai e o le lima se lau tā la, fa mai kiss your $500 goodbye. O tō wawai e. O winga leanga umat nei, fa fau, ma manatu ina ia talepe ma wha leanga se fuafuanga le malo, e ngalo lue so tau au ai maona tangata. E matau tia. E matau tia, se whainga paanga, the private, public, and also partnerships, the government. Fatino mai e lato, the good governance and legal framework and cap mai e lato. Ia po le ale me a mata I shares. Stock markets and another le whaingofi, the capacity to raise funds and people from all over the world to invest in the airline for Samoa, an international carrier. Le o tala mai le fionga le li parimia. Ia ala va ana e te tau ona to e tausi le lei. Apia, Auckland, Wellington, Christchurch. Apia, Pango, Hawaii, Los Angeles. Apia, Sydney, Apia, Melbourne, Apia, Brisbane, Apia, Perth. These are possibilities, and Samoa and its people have the capacity to do so. Whawhetai lau fionga le li parimia. Ese le tā ua o le whaafonga a le atunu I lau si ufafonga malou leo. I lau toe tali watu. I le lau whanua ma ele o le atunu pele Samoa. Te le o mata upu sa ufia whasoa ia I le so. Ai maise e lava I le mata upu le nā. E winga I le tātou valele o le tātou. O le sona nā oa oina mai. I le pepe lea na tausi nei o le tasi le miliona polo ketsi lea o se e ilunga. I le 2 miliona. Ia, ma le tali e le fionga I le li parimia. I le teimi nan si I ngase ai. Whamata o le a toe talia ina le reimburse ma toe whafoi ma toe tutongi atu le malo. Ia tupe alona a inga na whaalu. E si ngase ai ma whai le private jet e malanga mai ai I New Zealand I Aukilani. La le tala le palimia. A apa atu le malo le ai ma se mea. Le se tupe o mantua ua pa u le tala o le tupe. Pa u ma le whainga malo. No money. Ia apalo I lana whanau malona au a inga waile o se a inga fo I
e whaale tonu lona ta mau ainga. Nea mawhai e lo fo i mawhiutanga inga au mai e lo i New Zealand. O lona winga, o lea o tali manino malamalama le fionga le ri pānemia. Wa alofa i tangata o le atunu, matupe le atunu. Wa manatu ai, wa lava lea. Wa lava. Le tau mawhainga alona a inga. I tupe ma se leni patino, i lona lava a inga, i whaalu e si ngā se ngase mai ai. Ai tu utupe le malo, a tonu e o ngā inisi tangata mama, i manisi tai le lumanai. Ia. Ai le mata upu leo te fia, papa i le aso tai au, i whainga whawai lea. O le totongi, ele a inga. O le pasese, aveile mai. O i alo aveile mai. Ma le pasese o le tangata e te tōlua ina le mai. Na pau le mea totongi e le malo. O le tonga fitinga po le tonga e whai e tunu i whafo. Lea la a watua i se vai vainga. I le fionga le li palmia, toi tanga i ma toi sila i le whainga whawai lea. Wa te tau ona sui. O le medical scheme le tala noi na nei. Le amata mea mai ai le Samoa National Provident Fund. La leo ngā le na ave tangata mama i whafo. Wa sili atu na taungata na i lo le totongi le fō ma i whafo au mai e sau e whaile tau tonga i Samoa. Awa al matua mai mau le teimi. Lua, totongi ma le pasese o e tailo. Totongi ia for i residence accommodation no fo i whafo. Ia lau tō whafonga iai. Ai se o pese atua i le aso atahea. Ma le tā ua tele o le mata upule nā. Ina ia tā ua le Samoa Medical Insurance Scheme. Nea na amata mea mai nei ia le nupi whae ma whai ona lātou whaatino ina le insurance na. Ngai lo le mai mau le taimi. Ai te tongi a e tātou le pāsese o le mai, pāsese o le tangata e alu e toa lua ma le mai. To tongi o i whale nonofo ai, o to tongi mea ai, to tongi le telo mawisi expenses. Ai na o le pau ale me tongi le malo, o le ta o tonga ma le medical treatment. And I think that's a joke and it's a big laugh that the government now should relook into that policy and review it. Ia, le tala le nā Samoa le nei e fiafi, aftai le tua o tātou toi whelua i fōi, ia, anga le nei le tua i ngā ruenga whamae o le nei e fiafi, lungo le ala tele, tali ngā sua mo si ngā taulanga, aftai le tua o tau nuu, ma mia le whai ngā mlanga le li palmia ma le whiltua, ia, ma le ai ngā li. Whelua i o tau ma le sunga ia sau, seu whanua, o le a whaatau teia lo tau sā i le whiawhinei, maua fo i sona whiringalo. Tātou wō, tau mawai le pese le se i whaala tuai ia mata i lungo le. I lungo le au le tele, o le sunga ia Mr. T, ia maruso ia Ben Betana, mangalo se leo le wauna, tātou whiloa i le asoa tai au le atou sa vele nei, whaasui fua ia, ma ia manuia.